mātutua I rona atunuu mo le whaamoe whaatūnanga le whaatoa te reina o le au whai o lana militeri. Sa whai loe Putin e se temi wa tuanai, wa te tawana wha popole numero o lana militeri, ia lata I le 2.3 miliona na fita, ma I nā tau o lo tautua I vai ngā au I le temi nei e tau ono o I le tasi 5 miliona. O I lātou fōu la o le ātari atu I le wala au lea le Prestene o le a le tu I nātu e tau I Ukraine, a wasa iei fōi nisi li poti tarua nei o fita Rusia na whasi o te le tau ai le tua oi o Rusia. A wha mai le ripoti, e ui ua te ena I Rusia le fōwhanga sa whaatara noa ma Amerika, e whaatatau le whaamuto vevesi ma Ukraine, a e sao lātou I oe ane, I le tau fia o so whainga e whai no whanga tau marusianga I le Ayo Kherson, le olo o motu si eile e le tise le tusa ma le whaaspuru li mawhe o tangata. O lo whaataria nei nā se tari atu le tunuu, a meise le tu pāwari e peo na mana o mia le Prestene I lana wala au. Mai Palestina, wa lipatia ele CNN e 2 tausanga o se ri Palestina wa maliu pe wa fasiotia foi na whaatinga ina ele Hamas I le mai au lana whaitio ina whaalawa I tele o le Hamas ma awa iei ini solo te e whaasanga I le Hamas I Gaza o le whaamtaranga lea mai siona ainga. O Uday Rabi na ave whaamarusia le au tau whaupenga ina ma iei so o tanga ma le Hamas wha mai sa iei se whetena inga na tura I mai le wā Uday ma sui o le kurupu le masina taruai ma sa iei lama le popolenga o lona ainga e uina toe fo iane nisi o le vaenga lea ma ave. O le vaiaso taruai la na tupu ai roa le turanga ina uanga iane ni ari whaupenga ina ma ave whaamarosi Uday ma le whaamatalanga si o na uso e peo na whaamatala le CNN wa ta uaina mahe o na whaatinga ina ma whaapolonga ma whaao o iei manuanga I na uso o na wheso o tai atu leo le kulupule I a te ia aluane e toe avatu na uso. Tele manuanga I na tino ma whaavave atua I le wharamai ai na maliwa I lava I se teimi murimuriane. Pai mai le uso Uday o le tala na whaiane I a te ia na o tuuane si o na uso o le unga leo tangata uma I le whaaloalo I le Al-Qassam Brigades o se vaenga o le Hamas. Mai I le Pasifika I Papua New Guinea, ua whaianei se polo inga le whaamsinonga maualunga I Papua New Guinea, ia te tau na toe wala uina le palemene le atunu ui le sovalu a Perila, e whaatala noa se lafo le whaatuatuaina, whaasanga I le palemia o le atunu o James Marabe. O le whai unga ua whaero mai le vasenei le whaamsinonga, ua ta ua ele I o ngatasi ma le whaavai o le atunu, ngā io inga na whaia le komiti whaapitoa le palemene, ma le sui fofonga whetalai o le palemene o Tony Iguan, I le lua afe wha, ma ua o ia I le whaavai o whainga whaatem karasi. Whai mairi poti na te ena le sui fofonga whetalai le lafo, ma le ma whaia una fōra sia le palemene, le na ave ai loa ele I tuangai I le whaamsinonga, lea la ua whaamatu uma iei ma le whaai unga le vasenei, e toi talo le palemene ma whaatala noa loa le lafo, e pei o na whaia whaasanga I le ri palemia. Tala murimuri mai I New Zealand, wa amatalo ia I le sola whainungaina o le 5 tausanga talo na whaavai le Polyfest I te tonu New Zealand ma o le whaalinga o pito te lea o tūmanga nuu wha le Pasifika ma le atu Polynesia I le larorangi atoa. A matalawa I le sauninga o le sisina e o tonga vai au kirani I saute na mori mawinaida to tele na awai le Manukau Sports Bowl. E wha aso lea fuafuanga ma ua whaalaulo ai tāpena ngā o ngā siria ma leona se fulu wa awai le nei tausanga tā ua o le whaalinga. E ma eu tāpenanga a mata a alo ma whanau e siria ma le se fulu ta siafe o tamaiti a o ngai au fia I whaafia fianga ma porkara me ese ua whaatūranga le nei tausanga. O se awa noa tā ua e whai eise sao mo le whaamana tuina o tūmanga tangata Polynesia pei ona sawai mai le ano noai o tausanga o tuanai. Ia o tala nāre beiti o sa mo le nei aso, manuia foi le whaamana tuina o le Polyfest, ia mei se fuafuanga umalo tātou o tunu o whenga iai I le nei aso lulu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Orange Guy and Pup here. The local elections are this year, which means your enrollment pack is on its way. When it gets to you, open it to check your details are up to date so you're ready to vote. Go to vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near.
Now, the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my Fluvax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women, and many more. So get onto it. Book now with your local doctor, nurse, or pharmacy, or visit info.health.nz/flu for more info. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. O le Ardas Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le Ardas Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le Ardas Travel. Mori mau iwa ainga, leo, matofo i tau mawha ese atunu o le Pasifika i le ASP Polyfest lua o Lima. Tātou wha manatu wha atasi le 50 tau sanga o le nei wha moe i le Manukau Sports Pole. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Ra e mauwha i wha fianga, tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest i le Manukau Sports Pole, mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma sau lango le wha moe. Tangayane i le www.asppolyfest.co.nz. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kas futialu. A wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ile se fudu 5 iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. Talo fa po ia mawaluga o le whaafonga tāpua i e mai se fo i o le sila mai moa.
tunu pele I tawhai fio le rarulangi ia e mai se fo'i ia le dei atunu au ki lani New Zealand ua avea mo tātou a inga lona lua whaaftai le tua maua le avadoa whawawai le unanga ma le tautua le si ufongo Samoa le Radio Samoa sfulu lima I watolu a boi au ki lani o leo sfulu minute ua te ai ia le tu live wha ia whaaftai le tua le whu tātou toi wheloa I lu mo le nu ua le o tu o le nu wheloa I fo I pu e manu a le o pu e o mala o le vi inga le nama le whaaftai I le tua ia on o avadoa tātou te mafutai e lunga pe au mangalu o le ea ia ai le ngata fo I lea o le tāpua inga mamalu ma le sila mai moa mai so se atunu o le larorangi o lo o mawhai o neho atu iai ia le malosi o le aunanga ma le tautua a le si ufongo Samoa. Se whapoponga o le tātou Porokalame e pei o na masani ei mai le asonga fua se io o le asfarele. O le ngā ngaifo o whaiva o le atunu. O lona winga o tiute ma whaiva alo filima sa ngā patia ai I le tai au. Ila ua ngā e fo I le la. Ia ma lausu le atunu I ona whaiva masani. O le tangata malana ua tutofi iai. Ia o le fo ua tātou wheloa I. Ina ua tūla lata I le ngā ifo whaiva o le atunu. Ia ma fo I atu fo I le la. E ngoto ma malo lo I le me masani ai. Ia ona whapena fo I lea ona toe. Ala usu Samoa I le aso hatai au. Ia ma lo tātou taluga ma le whaatuatua. I le anga le lei o le atua o le amwhai e. Ona whaala o I kai au. Ia. Ba ala I fo la ke maa ngava. Ala e mi ngoi e o kama I lima mau kama I vai. El kari e la wani ia. Awa foi, ele eise poto ma se scientisi o se fo mai po le a lava se iste ngata. Eiso na malo si anga, na te whaia se mea whapena. E wha malo lo ia te oile poma e matua I e moe maka ngurunguru. Ai toi whafangu ia te oile tai au. Ia, sa o whala lei le anga le lei o le tua, a fio maia, ile ngā ngai fo whaiva. O le fo ua whaatasi mai ia la malo, stasi fo I o whonga o le tātou Porokalame, e mele palamo, ia, oda o le tātou Porokalame mahasani. Malu I fale, a malu I fale, e malu fo I fafo. O leo mafuta bai ia le whaltua, whaatalo whātu e mele, malo le soi fo manuia, alo fo ile ngā lulue I tiute mawhaiva, sa ngā pāti ai I le so, talo whalawa fio maia I le tā Porokalame, malu I fale. Ia, patalo whatu fwoi lawa fionga sa vea le nei aso a makankau sa uru malu lua o kilangi. Mōri lawa, ia wai. Ia malo sa I fua manuia, ia malo fwoi le ia whaafonga mai le nei a fiafi, ia le ngā lulu le nei vai aso, ia le fua afal vai aso. Io e, sa o lele lava le sa noanga. Ia o tātou tūla lata fwoi I le taimi o le tau malulu. Ia, e sau fwoi le tau malulu, ia. Ma au mai ona whaafita au le tere o mau ngase o le furu o le furu whaali o le kuainga furu e se me. Ia ui o le o mea o le natura lava o mea le atua. E le eise isi e tū ma te te ma pule ai mea na. O a mai lau fionga le whaltua. O le nei ai manuia whaafitai watu le saunoanga sa vea, ia pai fwoi asina pisi o le vai aso, which is a good problem to have. O lea lava e pisi lava I o te le fo le malu le tunu le lava e vala au mai ma sili mai le follow up le tā Porokalame, so even from Wellington ma Kalaistete na e fo inai a inga na vala au mai le nei vai aso mai le pitunu. O lona winga la e lau fionga le whaltua, so se mea lava. It doesn't specify a particular location e eile tangata e ma whai ao na wala au mai ma whaile lua sota ingai e ala I teknolosi ma tulanga whapena. Yeah, e sa leila wala so nanga sa vea wa I o neiva I taimi o whaonga lava le technology like your FaceTime or a Zoom call o tulanga whapea ia le avanoa le Zoom call ia e maua lava I lunga le telefoni so o whea lava le tu New Zealand o iai e ma whai lava o na wala au mai. Malo. Whaftai tā ua tele o leo te whaalonga tolo o iai lava tanga tolo o wala au ato wae e o fo I lava I lau Porokalame o ngā ngai fo whaiva. Pe a o ina umale tātana noa ngai aso lulu. Whapena fo I male tāno awele astonai.
Ale su e mai lau telefoni, su e mai telefoni ale sunga ia Bob, ia su e mai telefoni ale sunga ia Matt luatua. Ai mase o le uso fo ilea o lo whaia ia le business o le Builder's Blueprint. Wa fa fonga le atunu. E eita ma whanau o Samoa. E manatu e te tau na whaonga ona a whanongolongo mai le talanoanga. E ese le nganga fo o tangata ni ele na ona o e faise ngā ruenga ai whaia ia le lei ona o le anofo i le tangata le nā whale mō le tele o le aso le soifua. Ia. Sao le lava lau sau noanga, ia wa e tā ua tele le i ngā ruenga e whai pe o mātou au nanga o ia Bob ia pe fo ia samo Matt Luatua ia fa pe fo Thomas ia Mastino Carolina o le nau ngā lava ina ia mawhai na mātou ngā lulu e whaatasi i le au nanga ma wha malama le mamalu le tunu pe fa pe ona sosoani e pe o lau sau noanga ia wa ole nei tūlanga ole patawina o so mota wale ainga ia ele se mea tangofie. It's our biggest investment in life in general. So it's going to take us. It's a little sanga in mawhaiaio na whaatino lea tūlanga. So we want to make sure it's the right choice. Ai o iai foi a whapeo se ngā luenga life ia whaalele ia Thomas and his company want to make sure it's a job well done. Yeah, pe lava o lau saunuanga o le fia o auna lama ma ia so soani na ia alualu pe luma le malu le tunu. Mali lava malo whaftai tele lava mole o nei aso umata te whasoa ai o se polkalambe a o uina ai i tātou uma ma whaamanatu mai. Ia o a maenga te tau na whai pe a manatu o whaia se whai unga o le a whatau le whale le tātou ainga. O le tātou sini au tūle nā o le tausanga le rei lua whelua sifulu lima wa lewa na tātou whaaputu mai ia nai sene i le tele o tausanga. Lea la o mai ua umala o tō tala noanga ma le whale tupe ua iai le pre-approval. Le a la le me whai pe a whapea te ua o mai ua umale teimi na ofa mai ai le bank ia le pre-approval lea. A o le alava e te au tilo lava ele i maua se whale e tau i lo loto o lale me tupu, a lale me tau na whai. Te se ve mo le fsile ta ua tele ona o pre-approvals the bank sometimes o isi banks e na o le onus fulu aso e au mai, o isi banks e ivas fulu aso e au mai e o pre-approval, o le mea ta ua lava a whaapele i maua so mauta o mato o le mato ngā luenga le mato te toe talanoa atu pe we will contact you ele expire lo pre-approval o le mea taua lava wai mawhaiuna tātou toio i le pale tupe e to extend le tātou pre-approval maybe for another 2 months. So long as o le mea taua te tauna sila fia le mamalu le tunu i awane i eise swinga o lo financial position o le winga o le whamatalanga i ane te ua o tātou o umana mai le tātou pre-approval e o tātou toi o tō whaini si ai tā lafu o toi whaatau se si tāwa le fōu i le vālea o le pre-approval ma le whaatau wina o so mota. Awa, it is your responsibility to make sure wa le wa au mai le pre-approval e le bank i le whaamaunianga le na watu mōmua e le o yeini ai tā lafu or whatever the situation was. So ta ua tele le awana yeise swinga i le vale wa afa pe yeise swinga e te tau ya tātou ona toi longo le bank. So afa pe la toi avele tātou pre-approval e toi extend ona lele mo se mota. We have to resubmit your tātou payslipi. These are the two main things. Tātou payslipi to make sure ola lave whenga luenga tātou at the same place. Yeah, or let's see our 3-month statements as well. So or statements like lela to reflect my yaipa or yai ni si swing or yai le tato position. So or meta wala vaya between ile tato pre-approval ma le toi fa for winner po le fa sa winner le fale. Yeah, I want to yai se swing ile tato spending. In a sense, yeah, I want to yai ni si etala for yeah. Alpha pe wo yai se swing o lo wa ye si taimi e maybe wa maua mai se sia ngā luenga fau. A whapea ye se filifilinga whapea. E tā ua tele lau fasilingia mōmua, ai lei finalize singa lau
lau filifilinga. Madi. Ona a whape ye se probationary period I lau ngaluenga fo. E mawhaia le bank nga koe decline mai le tato application. Ona there might not be a guarantee. Yeah. Mea ole a permanence I le ngaluenga fo le. So tūlanga la whape ye le e mawhaia na ye se swinga. Yeah. Pe ave toe ave le tato application extend le tato pre-approval. Ai fa fair pa te u to suilo ba fa wele mana o fa ngale pre-approval wa sui fa to fo wele fa taunuina. Is there a penalty fee mo le tulanga le pele? Yeah, ele is a penalty fee wa for the pre-approval here. It's just a pre-approval. You haven't got to the actual cash in your hand. That is correct. Ele ye se a fe was signing se konkalake poinale a mele will lock you into a fixed interest rate. So le pre-approval there's no penalty. Yeah. But ole mele on pre-approval le wa matona ilo tato po le ale de li miki ma faya yo na fata wina so tato fale. So no, there is no penalty. Malo fa tak dela u mo will fale. Ole le mafuanga le yo na ta u tele le fatu langa loa o le iai o se house insurance ia po se home insurance e tauna fatu langa ma le temi lea. Mana ia tele le sili ona tusa maua loa le tatou fale o le wa umana ave le tatou sale and purchase agreement I o le bank o okay mai le bank o le tulanga loa le wa okay mai lo le bank wa I approve mai le tatou fale le la fatau o I lo la wa tauna ave se tatou request his insurance company e au mai se tatou insurance mo le fale le ona o lesi condition le e mana o mia le bank to make sure we have full insurance mo le fale le la fata a fa pe e au mai le afo le insurance la ye ni mea le kavainga le insurance e mawhaia le bank ngo ko decline mai le tatou application. Right. Ona e mana o mea le bank to make sure there is full insurance. E kava o mai lava ne te iwa ye se claim. A lai kava ia le ua mantua foi o le au mai le se le ni le bank e whaata wai le fale. Yeah. So the bank needs to make sure the house is full insured. So as soon as we get, or even before the approval comes back from the bank I le fale le la whaata, I usually recommend clients get an insurance quote. O le wa I lo le address, get a quote at least we know. O ye se fale tono o ye ne me e a foi. E mawhaio na whaina I le wa ai le bank. Yeah. Then we can send it to the bank ai le o le si tulanga ne te o ye se valuation po la se si tulanga e alu ai se leni. A le o mautino pe kava a tole tatou fale le la fatau. So it's important before we finalize the full anything further. Yeah. As soon as we make an offer, I usually say, as soon as you make an offer on a house, or get home insurance quote straight away at this stage. Yeah. I don't know, we're going to Bilola. This is where Matt Luatua comes in. Bavala aulo Matt vai fopolale le tulanga ise quote ol tato insurance le. They are Matt Luatua only deals with risk Life. insurance, which are tulanga le life insurance, Okay. income protection, and mortgage insurance. Or the home insurance, to sort of insuring or tato metotino, like Contents. your home, your contents, or tato ta value me fape. Or the tulangale, I can refer you to Tower. Right. I can refer you to another insurance provider or states. Well, you see, I allow ye lato home insurance, lato contents, malato vehicle, and they prefer to use AMI, Yeah. State Insurance Tower, le tuanga fape, or le vaingala le State. ngafa male tulanga le home insurance. Malo, whaftai tā ua tele o le ua tā o stepu I le stepu I vaenga SS. A whapela o le ua mana o mialau kiwi seiva e whao ngā e whailau ti posi o le whale lea. O le ale teime te tau e ona whaatūlanga ma whaatumbu uma pepa ma whaatino le mele ave le whale tupepe ave fo I tangata leo le aha whaatino ina lau fo I lau application e maua mai au whansia. Mana e te lele sili. O le tūlanga la lea, sometimes it's as soon as we'll whailau ofa I le whale lea. E tā ua tele lo a matalona e talanoa I lau loia.
Wa ole loia e na te whaasinoina le tūlanga lea. So usually a whapea le wa submit mai le tato application e le bank for a pre-approval. O masani ona o I will advise clients Billy Lolo Kiwi Saver provider e au mai forms. So at least o le wei tato forms yo lima. A whailola le tato offer. Wa ave ma approve mai le bank le property. O I tunu lavala le o te tawa I lo na whaile appointment le lawyer. E whaatumu a tato forms ia. Ma submit lo le bank ona iei fo le au whaio aso e mana o mia le bank for the Kiwi Saver provider. E ma whai ona to whaile ona release mai le funds. So as soon as you make an offer, it's a good idea. E vili lo lau lawyer. Make sure you have the forms ready. Nga avelo le whaangayoi a mata ona whaangayoi le whaatumuina wa iei fo i e te lese le taimi le lawyer e alua i whaamalamalama. Make sure ole saini uma ia tato IDs ma tūlanga whapea to make sure there's no time delay I le au mainga o tato funds here. Alea whaamalamalama I wha whaamulmole le whalitua emele. Le se senga o le loia ma le conveyancer. Mana ia tele ole au vainga le conveyancing o isi banks e lato te le whaongainga conveyancing companies. Ona some of these guys will not necessarily have the full legal the full they just deal mainly with the conveyancing or le vainga le whainga property sa. So it's a ua tele a whapeo e ti le whaonga se conveyancing, just a pure conveyancing person. To contact Maya Yamato, if you're going through a broker, to contact me, then I can check with the bank pe whaongai lako pe accept lako le conveyancing. Most of the conveyancing are now legal. They have their own legal entities. Ole loia they have other services outside of just the conveyancing. So, but most of the time, if it's to do with conveyancing, it's the same, simply the same thing. Malo, lea ua ngā solo ai luma le talanoanga o lea ua maua le fale whaile insurance le fale ua taatia le tipos mai au Kiwi Saving Funds lea la ua tau o mai I le beta o le finance date la le winga ma le tau o le upu lea the finance date Mana ia te lele sili on o le baitauli nei ua whiololo anai a inga lea ea foi ua whaila to offer pe avakul finance day pe ola elanga mele o malamalama tele o le finance data isile sile lunga o low sale and purchase agreement le saini with the real estate agent e abe o le tangata le whaatau mai ai le fale. There is a finance date o le finance date tu sa o le aso lea e te tawaiona o kei umalava o wa unconditional everything to do with finance o le winga o le whamatalanga. All conditions from the bank, il tato pre-approval in au mai, whaapeo laini conditions, e mana o mea ele loia na confirmed by the finance date, which is, usually it's 10 working days. Either 10 or 15 working days mai le asole na saini ai lo kong kalakele, lo sale and purchase agreement. So the finance date would mean that you need to make sure all conditions, which is ole mela lea we ole aunanga lea we whaamalamala mai ainga. By this date, we need to make sure wa mai le tato confirmation o tato Kiwi Saver Funds, wa mai le confirmation of whatever lana na mana umia mai le bank of bills evaluation. Yeah, what so na I le valuation was signed malava mai le bank. Wa ai mai le tato confirmation from the bank. Yes, wa matua all meet our conditions po wani ia inga sa tau na whaanga yoi. Ia o lewa fia le bank wa tick off malava. Ia ni ia inga sa iei stone o tato pre-approval. So by the finance date, wa tau na le eise mea o whaatali ai le bank. Wa iei malava ia inga ia na whaatali mai le bank. So that means our finance is now unconditional on the finance date. Ia ona avelola e aule confirmation ana ileloia based on what we have, what woman confirm ile bank, the finance is now all
unconditional. Ona na winga ta wutele la sole wa fa ma popo mai me uma. Ya na pawala le mele la tatu fa tali ne. Ole settlement date. La fu le ta wo le aso. Ole me tupu la sole. Mana ia te lele sili o le settlement date. Ia o le aso lea lela look forward ai au mai le ki o sio ngau. Yes. So settlement date could be any day. Again, it's on your sale and purchase agreement. Al bahanga le inga luai pop malawanga ia tui fa malamalama ile mamalu etunu, and also that's part of my job. It's also le aso la lea wa uma na fai malava me uma paule me le la fa tali ai. Ole wa uma na e alu le lo ia saini uma pepa o tato loan agreements. Wa uma na okay uma le lo ia po ani legal requirements po due diligence sa tau na fai. Wa so uma na saini au contract your loan agreements with your lawyer. Wa okay uma lava me a ola lai le aso lea. Ol paule me le fa tali tato for the bank release le funds nga ila lawyer. Yeah, on a fai leo nga yo inga lawyer. A uma lava la wa uma lava ona pe avea I tupe po fele avea ye lawyer from one lawyer to another. A satisfy uma la ia me ia. Ia ona vilia sulu leo lawyer. Malau real estate agent, yeah. Okay, ne uma, yeah, we're ready to go truck avea le. Yeah, tato me fale le tato fale fo. Yeah, ona ya lule au mai kilo fale through your real estate agent or your lawyer, whatever the case would be. So it's a tele la sole. Ole mau wai le kilo fale fo I sio out. Ia e ta e lo mal fan vo le champagne le fiaf. The champagne can just imagine the feeling of these people as how to ngā lulu e whātasi le lua masina le tau mwhaingo nei mea, and actually handing over the keys. La sila ngona ia te oe, le, you know, to be finally, wai sa vali e se mai o tuatu le ki. La sila ngona sa eba ai tangata, some of their reactions, I can imagine. Absolutely. E matuala ngona le fia ya ta ita ona pe o lena ye se au nanga na ta part of a journey anai le mamalu le tunu ulena matunga lui fatas. Wa te le la stama o Bob le Carolina le vaenga la le la tu te fascinoina. So I just turn up sometimes just to whatever, say hello or congratulate them in lato, but you can see the fifianga if a fonga ainga po it's a dream come true. It's just a satisfaction yata to see it actually come into fruition le tau mawhai le mamalu le tunu. Mo le whaafonga mai o le tunu ia o la umalo whaalorungia le nā ma le whonga fo o le tātou por kalame malu I whale tua ia e mele palamo le nai te wawai e tulunga lau screen, a mortgage advisor, a loan market, lana telefoni le nai te wala au iai o te loa o whao Sofia fo I moa luanga I le whaafonga le tunu uma mo I le nei mo mitinga I le iei o se whale ma wa e pule ai o si au a meo a mea tō tino. O le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Tia I uma isi mea whaati ngā ulu ma le ngasu. E le mawhai e na e ai taatia uma ia ti ute ma mea na I le whiutanga I ngā le whaletu ia e mele ma le whaletu pe. Ia o na maua ila ia leo lo file muma e mapu le rei. Ia, ai wha uma mai e lau fionga le whaletua, wha aftei tele mo le avandoa, ma ua tāta la noa, fwoi ma wha soa le nei aso, ia tāua lunga mai e lau fionga le whaletua. Ia wha aftei tele sa bea mo le nei fwoi avandoa mātango fia, I wha aftei fwoi le mamalu le tunu o wha whongwhonga mai, ma lato support for it, because it's quite a joy to make sure la ma whai ona tāta o ona ma wha malama ma soani I le mamalu le tunu, so Eleni avangoa e mawhaiona mato, we don't underestimate the value of actually helping and making sure that we're part of the journey. A iei se fasili, ele o lo o avanola ve vili mai, whaatala noa, o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia manuia tele ia
malolonga o le fiafi whaafteitele mo le avanoa. Whaafteitele lava e mele. Looking forward to catching up again with you le vai aso fau. Taimi masani I le aso lulu o le malu I fale. Ia o wā le manuia o le atunu. Tā wheloa I manuia malolonga. Manuia fau I tali ngā sua ma osi ngā taulanga I le fiafia nā nei. Ia e mai se fau o ngā ruenga o lo fotua I mai. Le aso tofi o le whaatawhiti o le tele o tiute ma whaiwaro filima o le atunu. Ai whaasoifua ia. Ia, le nā Samoa, ua mai atuai ia le talanoanga fo ima le whalitua ia e mele. I always look forward to having a chat with her and also asking her the most difficult questions of how you people will come to face. Ai mai se lava o papalangi ringi whare tupe o Samoa I nei, I whinga ngui uma o le telefo I o financial terminologies ma me pena. I gau ke le marama ia. Ai pau nei o tama whanau malo o Samoa wa loa le lātou tautua. E ma whai o na lātou wha marama mau I mai o le ia te oe. Ia lea whaamatalanga, ma lea whaamatalanga, o lea vaenga, ma lea vaenga. Ai o le sini au tū, ina ia maua se whale, mo le ainga. Leo umawai atu peia, o le ua whaatasi mai ia le uso ia Bob, le malu. Ia se I wawai atu pea. Ia leala, whaftai o le ua maua le avanoa. E so tai e fo I ma le sunga ia Bob le malu. Ia, a wā fo le wha ua wina o le tātou porokalame malu I whale. Whatalo whātu le malu, mālolo sa I fumanuia I lau whionga le swafa. Se toi siaki whala o microphone, whamulmole. Savea. Ia, talo. Kiong savea, ia, pa malo whaftai. Io e mole toi whaftai nei awauli, io e whatalo whatufoi alo I atu tatu atunu. I malu malpa I tatu atunu nei aso fo whaftai savea o whaipo isina lepa. Ia. Ta leto e paista tala. Malo whaftai le tua o lo o vavai atu sulu o tino lo maua lo soifua lau lei lau whionga le swafa le malu. Ia, e mai se fo I o le whataunu ui no tiute. E tautua I le atunu. Ia wai le na o Samoa o lo o anga I ai le o nanga ma le tautua. O tangata lau tele uma o le atunu nei o New Zealand. A whapea, a matatu la utala doa ngai le matapule, a whapea o le e mana o le a inga e sa ili se potu moe tolu, se fale tolu ono potu moe. Ai tu to tasi le fale, ele isi fale e pipi I ai. O a ia tua ngā no fuanga o le ala a nga I ai ia lau va ai mwese fo I o le tūlanga o tau o fale tu to tasi inisio suburbs po o no fuanga o le la anga I lau va ai. Io e sapea o puso il baitami nei marketi o fale tolu potu moe masalo tato tala no in stai mo wa pa solo mai lalo tau fale a pe pa tai o gele o mato fale pa tau vai tau nei I ai manukau South Auckland ia ma Salmon West Auckland foi I fale tolu potu moe standalone man ku fo nei tato ainga mana o mi fanua le tau le mana o fale ia townhouse shed driveways. So il vai taimi nei o se fale tolu potu moe full section pai mar falta avale. E mawai I Otara a pai pa tai I Otara pitu se lau lima sefulu afe anga I le valu se lau lima sefulu a tatu le liu mai I suburbs o Manurewa o Clinton. E a mata le ono se lau lima sefulu anga I le pitu se lau lima sefulu mai lava I le conditional fale vena faini renovations. A tatu le liu mai I le tule mangele tala tu le malaba lele o tu ainga fale fo mo le tolpo mo valu se lau a fe anga I le valu se lau lima sefulu ai ese lava tau fale mai lunga le tu ainga fale winga lo tala fale la e ta o freehold mai e fo I tu ainga fale ta o cross lease. So I think o le meta o mo tatu atu I loa o le tele options tele I tu ainga fale ia bano temini. Ia ai whalango lango fo I no whanga and locations o ia
Lea lea fianga o le tau o le fale. Ono le no fuanga lea pe e fo le au sange ma isolated ia pe e la lata fo i ni a taulanga whatau ia whapena fo i ni a onga whapena fo i easy services fo i e iei na a fianga o le tau o le fale. Iue, tu so o fale ia e lata i fo i Mayo Shopping Centre o a mese mo transport hubs or train stations, bus stations, o tu so fale na e tele ina ba ai e fale fo mai o fau le malo o fau e developers. Ai o fale la ia le na tala no mo mai, there's not much space, shared driveways. Ai o le tau mali o maketi te minei o itu ai nga fale na o tau o fale na o tau toi titi atu tu sa ma fale ia e ma mau atu i suburbs. Mau fale fo ia fei e tau telefanua. They stand alone, iei mau latu own driveway. So ili te minei o tau ese a tau o fale, it's very mixed up at the moment in the marketplace i tau o fale mai tu ai nga fale. Wa mau le fale, a lea la a whailola ofa i le tau i le fale. O lea le minimum deposit e mawhaiona ona e ofo ina e tuu i lalo o le tau o le fale leo. O tau clarified on mera tau le deposit. Wa o le deposit la e whaile ofa a inga po le tangata. Pe a o teimi leo mo le fale. Ese mai deposit lea e tala noi e mele mal mortgage broker. Wa o te leo o a inga suswange e tau mix up e confused. Why ese al deposit o le lending po le loan le fai ngai mai mele. Ese le deposit le tau fi fale o teimi leo fai offer. So a tau le o te pifia fa ngole fa punga leo le down payments. O le a down payment le alu le fai offer al tangata po le ainga. E tau fi le fale. Ai le o teimi le mo me pa le no le loan mai le bank. So ta'ula miller down payments, also known as deposit. Ile masaninga between 5% to 10%, 5% pe se 10% o le tau fa tau fale. Pai pa tai apa pe face offer se a inga se fale balu se la wafe. Ya a se 10% o balu se wafe. A 5% o fa se full wafe. So o masaloan ma walalo na me masani 5%. Ele ngata na e fo ia fale ia offer faia I temios wotea. You can use $10,000 or $20,000 cash. It doesn't have to be a percentage. It can be a dollar value. So I've made offers before on 10,000 or 20,000. Ia bawal meta ia ai mele ona o le alu watu le cash payments or le commitments down payments ale tangata le fatu offer. So o le masaninga between 5% I le 10% o le sale price is negotiable as well. Ima fai ona offer to put ile deposit tangata. Mane afa pela o le ala se fautuanga le lei e siri o le tau te tui datu te ngata la lea. Lea o le a whai le whai unga e whai se offer I le whale lea. What kind of information detrimental that you could give, this person making the decision now? So se tangata lava e ui mai iate au pia pe pia alu e ba aile whale lea o le address. Mua o tango sia. Pe yei le melo ta o flood zone. A wa o mea nai ta ua nei lua a tonu fo I tatu te pai tuele. Wa pe luse fulu tolu e po lufu whana aluele if the flooding problems. So nowadays, o mea nau te siakia mua ia pa mauti noa, there's no flooding issues on that land. O lesi fo I meo te alu vaai. O te vaai a po la ia le tu ai ngā lau papa po la whaunga whale. Is it weatherboard? Is it wooden? Is it brick? Awa e ia isi fale ia fau le material la le ta o le mea le weather side. Ia o le weather side la e tau le lei. Pe po le si
material le ta o le plaster o rough cast plaster o I tu ai ngā whale la nai e tau le lei I le vaia I to tonu whale pe I e taimi e mamai la vel mele tau le liki home so o mea la nau tau te almu musiaki e tau ina it's like a checklist screening list for there tau ia tatu I loa a ta whapeta te o le whale lea we've already checked ia mea mo meo red flags if you like sabea I feel all too long of little winga you can find out about whai ni whale o tuai for lele sa whai a o le I whai ni insulation I le vao o laupapa and find out you can find that out ia ulava ia not myself I mela le tu la mai I tangata ta o building inspectors or certified building inspectors awa so se tangata e face off I se fale o la wa fautuanga ia ma le tala fo ile faltuia Emily must our recommendation must get a building inspection it's a tau lava ona halu le offer au lai tu sei e pe le pui also known as a condition ai le patau le offer ai le to tongi tupe le to toil pale ni fale o le a mato mai mo a mai le mato building inspector e sa va ai lunga fale malalo a fale to check for things like insulation ma ia I lo le ile ai me o fale to mai tau le o ta tona le va ai al fale ma fa pe o very nice ai tau te le I lo o ani mo to tupu in the ceiling o pe under floor pe o le ngala na tangata o le certified building inspector e sa na te va ai mena pe insulation does it have insulation apa pe insulation how old is it up to standard ma na ia tele oka le tāua o le whaafonga le atunu. O li poti uma nei, e tāua mo le sida fia le tangata a o le I whaatauina ma whai se whai unga. O le mea le la whai la office tupe whaatau le whale. E ma whai o le wha marmala mai, o le ale winga o le upu le a pēa whape o la whaatau se whale, a le whape, okay. It's under negotiation. O whai iai I na fiutanga inga mani talandoanga. Ioi, manel fasili sabea e tusa ine tau ina whaapengo fie mo tatu atu malito telefo e tangata not always aware I le mena le process o tolvainga mo mola e tusa e whale lei ia steps whale lei steps e tau te anga ia pe a peu tatu mana o il whale from making an offer all the way to step lona wha o le settlement day lena tau mo tala noi ma emele tu sol step mo o le fai mo le offer ia o le fai ngala le offer o le tu sala o le fai lo inga le agents ma le tangata po le ainga e tau tu si lalo o le se po le aspo lingo statu offer o le a le ona le so me la to te tala noi o le tau what is your offer price o le si foi me tau mo me o pui po conditions me le la le building report male finance condition le tala no foi emile po a manisi pui man oil ainga au me mau te fautua ia you should get this you should get a lim report and so forth lona tolu o le deposit o le ale mo no deposit tala no is it 5% or 10% of the sale price ia mamulu mele ta settlement date o le a se umi o se taimi e mana o tangata e ta pena le la to fale le no foi taimi nei e fa ta tau il taimi le au mele finance mele fa tupe so o a tatu ai step o step mo mole o le fair offer step lona nua ia talia mele ona le offer so accept the offer ne te wo fa mele ona e va tu offer le ona fa mele ona oh the price is too low ona tangoilo le ona o lato agent to si esele fa numero le al tangata le alu atu ai to tu sei lana numero so o mela le ta o le negotiation tu sa o le alato tatu offer ai to sau mai po la se talia le ona ile offer so it's mostly like a counter kind of yes that's right it's our offer ai to sau le ona o mena na ta o le counter sign ava pele o malia ile ya tatou le baia ile tali mele ele ona no winga o le ato el watu tatou
tātou toi offer. E la leta o le counter offer. E counter offer atu tātou, ai counter sign meile i le auna. Tusa lai pia se ta alonga na le te nisi fo ile le alu toi sau. Alu toi sau. Se ilonga wo o ile taimi le o fia mai le auna wo malie o mai ma le paia. Ona fatua o ile le step le alona tonu. Step lona lua. O le accepted o lea ua tuse ma le dates. It's now a legally binding document. So o le step la lona lua ta ua tele awa ile fa pe e sau faile offer anu sa o ile settlement. E ia nei ia processia ia o nei step te tau ona tato ui iai. Yeah. Alemana ia la le bele o tau o iai because this is part of contract law. At law school, ole tula follow kon kalate. There must be an offer. Secondly, there must be acceptance ile offer le la wota wotele. So there ole final act la ole bele ole settlement sa no la ile ta wotele memul mulile le settlement. E la val step le o missing ya ta o saber tu sala saini lole ona legally binding o moala fe ngainga o bainga le ona tu mai le o aso ia le baitaimi pe penta o emele 10 working days le masani 10 working days e au mai ele ona e fa ngai yo ia yo tato pui fa ngai yo e tato finance ele bank o aso full fo ile masani ona fa ngai yo e pe fa sa vale lole building inspection o le o aso full fo ia tau te whaongaina, whaangai o ele lim reports le alu loia. So everything must be done in those 10 working days. Me tau lia fo ila, o lawa wa talia mail owner tatou offer. O tatou mana o fale. Lono winga, o yel whengainga, nobody can come in and take our offer off. Lono winga, we have a commitment, a legally binding commitment with the owner. If I ngai yo impe pa sa bali tatu por kalamele ma pui. But o te milana tu mele ele owner e pa sa bali tatu me apa pe mai aso skulu wa malie uma tatu malie me uma ia finance o lawa family finance yes o lawa o mele report ia le building inspector e pasi uma me uma o lawa o mai fo mele report ia portala lawyer. The lim report is good. Don't know winga wa ole tulanga le lona tolu ta ole unconditional or sold. When we call unconditional, there are no more conditions. They've all been satisfied. Yeah, uma lole step na lon tolu unconditional. Ona tatu pa tatiale le aso le step lona pa settlement date. No, yeah, and we were just talking about settlement date and what happens on that day and why it's so important. Tupu le aso le na. Wa leo fa badi inda uma vaenga pe level se kon kalate ya o tabu la le. I'm sure you've been there, many times. Ilo tu le va le ona ma le tangata le sa e ngalua nei le fata win le su e no le fale down low down deposit le se tupe ma lo tu I datu le ki ile limbo le ainga le se la ngona sa e o ya te o le na te o la ngol se la ngona fia e pe fo na talai el pantua emili it's very we semi emotional ia tatu buyers por tatu clients awa we see ainga it's a dream come true but only for me e fainga tale ala ile fainga fie mata mai temile e apala ile finance I ole pale tupe tele o temi decline tama faipea ia mawale le tali yo mai le paltupe so mata mai temile mawale le pre-approval for le application finance yo mai temile settlement sometimes fa pe lima masina le mail amatanga yo atu fa one le settlement date so ina bai temi I tatu ainga ma buyers mawale nganga fia mal ma pana ono lewo tau fa mo manuia ia iau uia inga ia stepia falta to tala noi o si temi wa fa le manuia le building inspection anything can happen so
o le mele, I think that's why Chile na mawala nganga pia mal whaapetai. Ona o taunu wha le ala sa whaingata, e bi I ale ali I taimi ia mawhai o na manui ai, mo tala pia. Manui am taunu wha moe. Ila lofo le li. Ai le ngata vola le na, this, I mean, it's the relationship that you do have with these people created, long lifetime, relationships. But I'm sure you've come through across some people that are give up tangat. Le lava papale ma ono sai le tele o whawhitau o whesiri o isi mau mea vole le whetulina I tangat. Le tau te ngā lua whatas. Ioe sabea e peo le ngaluenga po I le ngata I panga ioi o kon karate le ngata e fale masiasi tala no I tōtele. O le sfoi nā I a maume mele ma tōtele o mātoinga lue in the industry. Le sfoi ngaluenga o le whaamalosi au, ma le whaamalosi tatu tangata. Not to give up, I punga lea nothing good comes easy. E le whape mau fie, e mele lei e te tau ona tingaina like titi. Yeah. Ioe, especially tamai whamatalanga na, sabe? Alo whaftai le maru, ta ua tele, a tonu e se aso e whela sa iai o ta awala. Ona ta ula I lea, ta whatalofa, ma ta e whaise ta I pukofe, ma ta tala loa fōi. E au ngā tele mole a ngā I luma, o le, se I whaleo I whalau telefoni, mole le maru le whafonga mai le tunu. Tai sabea o la numera o le o lua tolu ono o lima lua iwa pitu o lua tolu ono o lima lua iwa pitu faso time so time afa pe for se tala e private chat or confidential listen me o ya yo o le nganga lava na le nganga soani male au natu fa tai sabea o lua tolu ono o lima lua iwa pitu na no fa te lava le malu mo le taimi o fa mano mai ia o ta fa so fo ia o fa fonga le tino male ta u sambo o lo ia I tama fa na u sambo ia tunu nei mai si tunu o lo mfa na la to fa tino ina nei nga luenga au na mo le tau atu ia sambo fa faingo fie le ngana fa faingo fie tu la fono o tupe ma no nga tupe ia mo le fa tawino se fale ta walunga mai lau fionga le swafa le malu ia le tata le noanga le nei fiafi ma le whaaloan. Tai sabea, yo le nganga wha maulalo lava e mo le trai wha aftai tele I lau fionga ia wha apea foi malu le tatu watu nua e meisi foi ta mama tina matua lo wha punga mai I nei vaitain yo mo le foi alo wha angai se au tina o tono lo wha punga mai nei vaitain au tina ia lo po yo mo le atu lofa anga e pamanuia tele le li I tatu watu nu pa pe foi lo fionga sabea mo lo ainga ia mau pea le malosi ia ai me se foi malosi le ola fa le nganga wa pe ngai ngaluenga mtiute pa te tai sabea le manuia tele lava la sunga le malu no merale e te telefoni ia le malu tala noa ma fasiri ia o lua tolu ono o lima lua iwa manuia malo longa le fiafi ma talinga sua ma fainga taulanga fa pena foi the rest of the week ta felo I le va so fo pe ambo se avanoa ai fa sui fo ia la fionga e ana na sa mo le talnoanga le na le fionga ia le malu bob le malu ia ai mo se fo na va o le tabu o tele o le nei ngal wenga lo la tu fo ia so sonia tuai I le atunu I le sa ilinga o se fale mo le ai it's a dream come true and it's not an easy path you have to be patient tauna lava le ono sai ia ma le whamalos ia ma tu mau pea I lau moe mitinga le nā ina ia tau lau o le whamoe o se moia le whafonga o tātou talafou I vai whanua male Pasifika. Ma lona ngā rurue whatal whātu I se whapoponga o talafou le Radio Samoa mai atunu e mamau le Pasifika.
E momo atu mai Amerika, e o mai lama i lea solo i ei pesa no numi ma le mautono le tuotele i whai ngā tutongi whao popo po tariffs po la fonga whao popo le presidente o Amerika o loo whatulanga i rungo o loa awina atu i lona tunu. O li pote o pito rata mai wata wai wa si tia Trump le tutongi o tiute i o loa awina atu mai saina e au fiai o mea ma alumini pa te sei ma o loa mai kanata ma Mexico. O le vasa nei fo'i o whaatulanga e whaamamaluai le si itia o te tongi o Levis mō tā vale. O le ori patia le whaatalitari le tō tele, po le atonu le whaatulanga na o ia la fonga te tongi whaopopo, ma le anga i iluma i tūranga tau whaatawa inga. Whai mai ua whae ngoa le wharepae pae le aso e whaalaudoa awiri iri mai ia tūranga o le Liberation Day. Ma o le a whaamanino awiri iri ei tūranga o nei tutongi whaopopo i runga o oloa ma isi whainga whaavae ua levana ngā ruru ei le pūlenga le whainga maloa Trump. E ese whina ngā whaari o tangata le nei mata upu e mai se o loo whaatalitari mai fo i aia tunu ui whafo i Europa ma isi vaenga le rarolangi e au inane a lātou oloa i Amerika. E iei fo inisi ata mamai mata upu whaapea e manatu, e siri ato na te lea a fianga lei, mō Amerika i le whaatino ino iei tu ai ngā yoinga na i lo ni benefiti o no maua e pei o na fola e Trump ai le i whaia le whainga pālota. I le atunu o Lucia, ua walau nei le presidente o Vladimir Putin, i le tusa mara se lau ono se furu wafe o rii, e i le vāo le se furu walu i le tolu se furu tausanga le mātutua i rona atunu, mo le wha whatu nanga le whatu o teleina o le au whai o lana militeri. Sa whai loe Putin, e se temi watua nai, wata tawana whao popole numero lana militeri, i a lata i le 2.3 miliona na fita, ma i nā tau o lo tautua i vai ngā au i le temi nei, e tau ono o i le tasi 5 miliona. O i lātou fōu la o le ātari atu, i le wala au lea le presidente, o le a le tu i nātu e tau i Ukraine, a wasa iei fo inisi li poti taru nei o fita Rusia na whasi o te le tau ai le tua oi o Rusia. A wha mai le ripoti, e ui ua te ena e Rusia le fōwhanga sa whaatara noa ma Amerika, e whaatatau le whaamuto vesi ma Ukraine, a sao lātou i oe ane, i le tau fia o so whainga e whaia i no whanga tau marusianga i le a Io Kershon, le olo o motu si aile e le tise le tusa ma le whaaspuru li mawhe o tangata. O lo whataria nei nā se tari atu a le tunu, a mei se le tu pāwari e peo na mana o mia le presidente i lana wala au. Mai Palestina, ua lipatia e le CNN e 2 tausanga o se ri Palestina ua maliu pe ua whasiotia fo'i na whaatinga ina e le Hamas i le mae au lana whaitio ina whaalawa i tele o le Hamas ma aua iei ini solo te e whaasanga i le Hamas i Gaza o le whaamtaranga lea mai siona ainga. O Uday Rabi na ave whaamarusia le au tau whaupenga ina ma iei so tanga ma le Hamas, wha mai sa iei se whetena inga na tura i mai le wā Uday ma sui o le kurupu lea le masina taruai, ma sa iei lama le popolenga o lona ainga e uina toe fo iane nisi o le vaenga lea ma ave. O le vai aso taruai la ana tupu ai loa lea turanga ina uanga iane ni ari i whaupenga ina ma ave whaamarosi Uday ma le whaamatalanga si o na uso e peo na whaamatale le CNN wa tā uaina mahe o na whaatinga ina ma whaapolonga ma whaao o iei manuanga i lo na uso o na wheso o ta ia tu leo le kulupule i a te ia aluane e toe avatu lo na uso. Tele manuanga i lo na tino ma whaavave atua i le wharamai ai na maliwa i lava i se teimi murimuriane. Pai mai le uso Uday, o le tala na whaiane i a teie na o tuuane si o na uso, o le unga leo tangata uma i le whaaloalo i le Al-Ghazam Brigades o se vaenga o le Hamas. Mai i le Pasifika i Papua New Guinea, ua whaianei se polo inga le whaamsinonga maualunga i Papua New Guinea, i te tau na toe wala uina le pāremene le atunu i le asovalu a Perila, e whaatala noa se lafo le whaatuatuaina, whaasanga i le pālemia o le atunu o James Marabe. O le whai unga ua whai roa mai le vāsanei e le whaamsinonga, ua tā ua i le i o ngatasi ma le whaavai o le atunu, ngā i o inga na whai e le komiti whaapitoa le pālemene, ma le sui whafonga whetalai o le pālemene o Tony Iguan, i le rua awhe rua spulwha, ma ua o ia i le whaavai o whainga whaatem karasi.
Whai mairi po tina te ena le sui fofonga whetarai le lafo, ma le ma whai euna fōra sia le pāle mene, le na ave ai loa e le tua ngai i le wha masinonga, le la ua wha matu uma iei ma le wha i unga le vasanei, e toi talo le pāle mene ma wha tala noa loa le lafo, e pei o na whai a wha sanga i le ri pāle mia. Tala muni mai i New Zealand, wa amatalo ia i te sola whainunga ina le 5 tausanga talo na whaavai le Polyfest i te tonu New Zealand ma o le whaalinga o pito te le leo tūmanga nuu wha le Pasifika ma le atu Polynesia i le larorangi atoa. A matalawa i le sauninga o le sisina e o tonga vai au kirani i saute na mori mawina i le to tele na awai le Manukau Sports Bowl. E wha aso lea fuafuanga ma wa whaalau ai tāpena ngā o ngā siria maneona se fulu wa awai le nei tausanga tā ua o le whaalinga. E ma eu tāpena ngā mata alo ma whanau e siria ma le se fulu ta siafe o tamiti a o ngā au fia i whaafia fianga ma porkara me ese ua whaatūranga le nei tausanga. O se awa noa tā ua e whai eise sao mo le whaamana tuina o tūmanga tangata Polynesia. Pei o na sawai mai le ano noa ai o tausanga o tuanai. Ia o tala nāre beiti o Samoa mo le nei aso, manuia foi le whaamana tuina o le Polyfest, ia mei se fuafuanga umalo tātou o tunu o whenga iai i le nei aso lulu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Dance
whaafonga le tautua mo oe whaau pēr le siu whonga o Samoa, le radio Samoa, ma le ngā kai fo whaiva. O Samoa i le nei fo i a Solulu, ia ina ua se fulu ma le tasi minute ua te aile i tu la elima, ia matau alunga atuai ma tātou telefon. I le ngangana Samoa mai au se talia maisi atunu o le Pasifika, ma le lalurangi, Miriama Pomare, maua sisi whao poponga, i le aso atai au, le aso tofi o le whaatawhiti o ngā luenga i a mawhaiva alo whiriba o le atunu. Whamaloa antu le ngā lulu e le dei aso, le lava papale o le au whai ngā luenga, o le alawale ngā luenga, pa o le ngā luenga i le ofisa, o le ngā luenga i fafo, ngā luenga e whai i le ngā tei whale, o ngā luenga mawhaiva e whai o le wātetea. Ia whape nā fo i ia ngā luenga e whai e tua vāo ma le tua sivi. Malo le ngā lulue, malo fo le kā whawhau. O ngā luenga nā istangata. I le aso atoa la wa masani ia. Ai whako a malolo le lei le sa, e le alu fo i se loko. O le kā whawhau mai ai mai le asunga fu e tau i le aso to nai. Fa le tonu le talo le tau i le so, ma se e fo i le awala, ma le a wha au wau pea o na iaiti munga e pa u wa solo. E o atu i le poa na nei. Ma rei o le la o le aso tai au, ia, ma o le a ia swinga matango fi le sulu la. Whawhetai i le talo le tau mo a tai au, si o lava i le aso to nai, tau walunga i ai wau, le so, le aso lua o le masina le neo a perila. Lea o lo o whaataunu ui nai ma amatalia, ia le ASP Poly Festival. Wa atoa i fo i le tausanga le nei. Le lima se fulu tausanga. Talu o na whaavae le nei whawhiwhianga tele moa o ngā tūlanga lua ma kolisi a New Zealand. O ngā i alo matama whanau le Pasifika. Au toi tanga i nei, ma toi ta tailo o mawhauwhau i tua. I le Polyfest lona lima. I le awhaiva se lau walu se furu. O le Polyfest la le nā. Sa mātou si siva mai ai i Henderson High School i le itulangi sifo. E vai le lewa te lo tausanga. Au le mato au siva le nei no usu. Ea a toa lava mau le lesionisi wa whai ilangi le wholanga. Ai sa mātou i lalo le teita inga ale whaletua. Ia sister ia po o Mrs. ia ma auntie Maina Apa Jones. O le tua a lea o le sunga ia i le i olpeleki lau i loa ia sa vai la uli Michael Jones. Io, o le te muamual nana mai e le au siva Henderson High School. I le whaafiafianga le na. O le vai tau le na, a whea iwa sa lau walu sifuru. O le au siva lea, ma le au whaafiafia a le Henderson High School i lalo le teita inga a si o mātou auntie. Ia, Mrs. Maina Apa Jones. O tina le nao le sunga ia Michael Jones, Derek Jones, o le te maita i pese ia Kathy Jones. Ala au siva la, e whai me maali e ama whai me vale ai ia le a taua sa vea. O le a fionga le li wha masino, o whanua masuafa, tuilangi sai pele. O le whale tua, ma le tua whawhine ia Mara, ua whai ilangi wholaunga. Satelite amitua i sa aveo se li leo i Samoa. Kapeneta Samuela. Talia ta paleao le sunga le toina. O le e whakasai i Manureua. Reverend Elder Talia ta paleao. O le tamaitai e swafa i a tau fau malona uso i a tia. O le uso i a Wong Samuela. O le sunga i a Penny. Michael Jones. Derek Jones, Kathy Jones, Te Veli Misipele, Tauta Apa, Apineru Misipele, Efaraima Vili, Kisa Anisi, Joshua Anisi, Otia, Otasi Asafo, Maline Pritchard. Maua uma i le lisi,
o le au whaalongo ta tau ta maiti Samoa le nā mai tau. Al tangata le nei e masari na ave peo. Se i o te ngia e Mrs. Maina Upper Jones. O tangata leo sa vea. E matau tia le nā mai tau. Ia. A o lea la o mai i lea so talo fai. O le whale tonu o le talo le tau. Ia a o lea si siva nai te maiti. I le tau malu lu. Ia ma timunga fo i o lo to ulu le teimi de nei. Ia e matu ai le wha malo. Ia i la tau o lo o tau sini o ma onga ese o le mai tau watu pe mo le ono sifulmun tupu a onga. O lo iai alu mata ma whanau a Samoa. I le wha whiwhianga le nā, ia ma whaalinga fo i o tū maanga, o tāleni, o pese, o sāsā, o siva. Ia wha peo fo i le tūlanga o le ngana i tau vanga la unga. Ia, watu le wha malo, ia te utou o matua, ia o lo o lātou ai filifili ai tonu i maloto lo tau iai, i le fesoasoani i whanau, ia lātou, ele ngata o onga o lo whatino, ia e whapena fo i ia o ngā siva, o ngā pese, o mea uma ese o le mā ulu o le sāsā, ia o le whatau pati, talu whai le mā lulu a le whai e nei mea, a loto te tele ia tātou whanau. A watu fo i la ma le whautuanga, a wā ele ai lava se tausanga, whio lolo le tausanga le se mawai atu nei. Ia, i la utal tununga le nā. Sa tofu sia uma le tele a onga, ia ma le whanau fo i ma ni whailonga sa lautongi ai. A o le tele fo i o tausanga. Ia, e mapuna e ai ia langona whaale tonu, o langona mawhatia, o le langona o le ita, o le langona o le whaalii, ma le langona fo i le e whaaleo ai upu ua le whetaui se whaamasino, le anga le whaai unga, o mea uma, mea le lei ato ma mea le anga. E la lau e mātua ma tangata e o atu, e mai moa ma tāpua, e pe ase i whiwhi le mūia. Wa lau tala le nā. E toi atu lava isi mātua, ma isi tangata, e whaaleanga se aso mātangofie, ma le tau ma whainga. Ale whanau. Ea, lārwe le tu oi pēr whamasino. Se i whaia le lātou ngā ruenga. E le whaingofie le ngā ruenga o le whamasino. E wawa ai i vaenga ese po criterias and categories o mea ua whaatu ranga mai e le whamasinonga. Ia mai lātou na whauina le platform le o ame titilo iai. O tāanga, o tūmaanga masani, o pese, o whati o pese, o le whaaleo ina o upu o pese, o launga, o le autū o le launga, o manatu autū o se launga. A o le a, ia se mafau faunga e whaautū iai ia le launga. Ta whai o lae e tau wā i meo launga. O le manino o wholesanga ma mea umawha pēnā. E le whaingo fia la le ngā luenga anai whamasino. Ia ma awatu ila ia leo le tu o lalo ia te utou mātua ma le au tāpua i ma le mamalu o le tātou atunu. E whai nei, tae au, Malaysiaso, tau walunga le astonai. Tau tua nā ma au tau. Alongo le mai le tu alalo lea watu ele atou savea. I lauta mama lautina. O tau mātua. O tau e whaale leia. O tau fo e malepe ma masa e sae ai i le upenga. E tau a e toe whangota. E toe fono. Alolofo i le whanau. Tā pua i le nganga mama. Le nganga o le fia. Ia ma le nganga whaaloalo ma le mi ngao i whai unga i whaia. Ai le olo e i runga. Ia ma la lafo ni upu mātanga ona ua e whali.
A e loa e le lama lau pusa o na sai e te alu ai e te tāpua i mamai moa ma fifi mari e. Au e te alu i o le loto ama ele. Au e te alu. Nofo e le fale mamata mata lau TV. Au nisi fo i awa o le nae ngā lurue ai i le tō tele Pacific Wardens. Ia o i mātou nei manisi fo i o le ngāenga e pe o na iai ia Samoa tiae. O le Pacific Wardens mai o i te ara tū, au ki lani sifo, le whau Pacific Wardens e iai New Lynn, Avondale, whapea fo i Kelston. Ma isi lava, ma ngele o Tara, o Tahuhu, o loo anga i atu e fesosani le ngā rue ngā leo. Ina ia mauti noa e tausia le file e mū. Male saunga le mū o mea sili nao na tāua. Tasi fo i leisi wa ainga tāua te leo mea ia. I le tumu ai lea. E ia le au le popoie o atu. Lātou te malama le lei. I tū la fono o le pui o leono wha. E o atua malatou sikaleki malako maruanga, ula solo ai o. E na nā atu ia meo apapia, ma meo whangupia, ma meo mea whapena. E inu na nā solo ai o. E lea o se mea te tau, o lea ua o toi la patai atu. E le mamalu o le atu nuu. Ina ia pūlea la wa mio. O le pūlea le lei o le amio. Ia avea i tātou mātua o ni whātai ta inga le lei. Ia tātou whānau o lo tau wā. O le mea tā huone nā. Ma sila matanga i ai le tau singa o le wā le lei, le wā tapuia, le wā tangata. Ia, watu le whamalo i nai whai a onga. O pule a onga. Whapena fo i whai a onga Samoa e ngawha ma le i tū pāo Samoa i te tonu o lea onga ma lea onga. I la utou tau ma whainga fōi, ina ia whaau o pēa o nā o ina ma whaatu mau tā leni, o tū maanga, o launga, o siva, ma wha fia fianga alo tātou tunu ma le wha Samoa i te tonu o onga, ai maise o whanau o Samoa. O lo o iai le teimi le nei o onga. I le tūlanga lua a o le io o le teimi. E anga i atua i universite ma matata ese. Ma tu ua fo i ia le Polyfest. Ta ua le nā o le whamanatu i a te oe. Ia o lea Polyfest, ASP Polyfest mo le nei tau sanga. Olo o iai ia se talanoanga na puea whapitoa i le so. O sui o le Radio Samoa. Ia ma se tasi fo i o a fionga i minstau le kapeneta. Le fionga i a toi susulu, Honorable toi susulu. Cedric Schuster. Ia ma le fionga le sui o le Radio Samoa ia pia. Le fionga a lilo mai ava maina vain. Ia, o sa ili atu na ia mawhai o na sila fo i mamai mo i ai ia le tātou o tunu. I mata upu sa whisiringi ai e winga i whanua. E winga i no whanga o loo fuafua e whausia ai se wafu. Ia, po o se no whanga fo i e whausia ai ia se malaiba lele. Ina ia tilo ai I mea ia ta wane o le Free Economic Zone. Manisi ati na e te tele e ono whaatu lai mai tutono o Samoa. A o le ale malo si anga o Samoa malona si o manga. E tau ave ai ni pisi nisi whapea, whavao malo I tutono o le tātou o tunu. Usi mai le whafonga malau sila mai moa I le whaatalatala roanga le nei.
o mulu e se mai pe o se mai lava ia le mitanga luenga tau whanua ia ma le vaenga lea al tātou atunu u lau fionga. O le tūlanga la nai fia tuli loa ai. Awa o le alava e taatia e finangalo le atunu u mali sila fia fo. Le tūlanga o le ana watau o le fasti na ufatoa mai i le teimi o whainga palota. E whanua ia tau estate taus. Se whamanino mai e lau fionga po le asa tau tala le teimi nei. Awa le wawa ia nisi lewa nisi e whanua ia. Ai e au lawa ona whamanino le tātou atunu. Ia le tūlanga o lo tautoa ia le tautala no anga fo ima le fofuanga le tātou malo whanua ia whamon Tai. Ia maana fo ne o fa so ai. La o amata mai i le anavatau. O le anavatau lawa sa ia le vainga fa upfai le tapena ina le parot. Ta sile vainga ia atula i mai. La atu silsila i ele ale malo ele o faonga ina. Ai pe ele mfai tue fa foi e fio anga mala al fanga lo ia tal sanga ono nei foi temi mai se mai lava i tal sanga io tele ai tu malo tal sanga i fanua mana o mia foi fanua on vai na le ta otoi e fa pela o al se mai i le tatununga le mali tapinanga dia o le temini pe ona sila fia ia sa ino amata mai le fainga malo ia sa tolu vainga ese maminsta ese sa ia le vainga fanua o au sa ia ele malo ila lo le landport il mtanga luenga ele puna o fa se manga ma o le salasi sa ila lo le fionga ia la tinu la to fole fa la potongo ele sa mo o le estetasi sa ila lo le fionga ia la uli o le tolu la le sa ia ese vai ese mai ia lena e to fale palmia marca peneta fu i to sanga gutona ia lena fa pe ai lo ia tu fa tasilo ia ina o se mai ia mtanga luenga ia to i la lo la va ia lan ta pena i fu ia le a pepama fa so ai cabinet mai o ele fa una cabinet o le tu fa tasila lo sim tanga luenga ave mai ele lo ilalo se manga tu ave mai ele salasi mai malis estate tu fatas ilalo tanga lueng fo ole ele mafonga fanua Lanson survey me pe fo nei loito sang octorna ile sai ale tanga lueng le department of Lanson survey lo ainga la le na fata otto mai ai le mafai ona fai lo fai un tupulo ia pe ole mai tau sanga na utona ia o mai temine ia na o ina faintan fa tinu se longa o approve talo tupe ia you like tau sanga lo tia ona ftam faile na se mai ia le vaingo ele le sai la lo le tanga luengo se mang la tola ia na amataina le tanga luenga le ole ele fonga fanua o le salasi male estetasi ia lena o lo tapena fa mai ai no la tonal bengalanya tam fa tino exit audit tam fa tino ili transfer ina mai tangata fainga luenga i lalo tanga luenga e ta fo fa tino ia ilo ngo ele na ia im tanga luenga o le lalo fanga solo e o maltemine o le wa ile a fa muy ile tato talo tupe fo o le a o mai lo ia va ngai matase lo le ia fainga luenga umai ia mtanga luenga foule le tato wa foi fala po tonga foule le mtanga luenga ele fonga fanua o lisi va ngata ua ile ina ua to tu lai mai foi va imtang sa avele tu lalo imtanga luenga umai po do le stek po dal salasi po dal ale MNRE e tau fito ili sino fanua ai autam fai fa mai a uma ia lisila ia ma le stala ia lisila ia ina ia tu fata sifo ia tau ta pena ia le se pala sifo po le ale fa tinunga la fai ili sifo ia o le o lisila o lo ia ili temine o lisia na fa tinu e ai le i avele fa to nunga le fo i matanga i port mai le tau sang la lo fe do tolu fai ngole do tolu
wala lisi lena yai o lan faatino e latou a lea la ua taumafai foʻi taofi uma lisina toe faia ni lisi fou seʻi maeʻa tapena le policy a le matagaluega mo le lisina ona fanua lona uiga la o le ai lalo o le matagaluega o le mef ia le estate tausi leai o le tapena ese mai mo le taimi o le i le faiʻuga tamaita palemia lena mai ai le salasi ma le estate tausi ia i le setema e po o he topo alua felua tolu o matagaluega lana le ua i leina ua faalakotoga ia sa avea ia'u le avea ia'u ma minista o tapenaga foʻi la o le tuufaatasia o le ai lalo ia'u ia o le ala foi lega faigofie ai ma vaai ai fai le aua la faafaigofie ai ia tasi matagaluega i lo le tolu o vaega eseese I all deal with the same issue o le ale tulaga i lisi pe ona taʻua o le ua o loo faasaina lava e oo ma le taimini o le toe lisi atu nisi fanua vagana ia a foʻi ia special cases but o loo taofi uma talosaga ia o tele foʻi lava mai temi lea e o mai temi nei le aoki topa i tele lua felua tolu e o mai temi nei e le o iai lava ni lisi o toe faia vagana special conditions po special cases e iai se vaega manaʻomi ai but ona o le naugataʻiga le ele ia o lisi fou uma e lē toe faia i lalo o le estate tausi pe fai lalo le MNRE pe fai lalo salasi e fai lalo le molasa me le na laina taofi mai le selona laua uma na fai ia faiga faavae ale molasa ona faatanga i lole ona fai ai lole o lisi ai teminei o silia ma le fa i le 5 afe talosaga o loo iai a tagata o fia mau na fanua ia o vaega uma ia le gata o le faiga faavae po fe tauna fai ai lisi a watu ai ngā lisi po le se whatoanga po le eka po le tuaka eka po le 5 eka ia tasi le whainga whāwai mo whanua ia nisi foi ma o lo vai foi o nisi o tangata ia wa leva nga ia lisi ai le whaonga whanua vaenga ia leva vai ai po te tauanga tu o lisi tangata ia a le tele mamalo la tunu o le fia ma o whanua e tā pena mo la whainga whāwai ia whaam whai ina na toe afoi ilo loa lisi fou le ia lisi uma ia wa uma e tau sanga tangata o le tulanga foi le pena e ta ua mola sa le ale fa mingo le o le mtanga luenga o ele mafuanga fanua o le whapalainga Ministry of Lands and Survey o le tulanga foi le pena e ta o le special conditions e mawhai o le whamatu at selisi se me se fatita inga se tasi o tulanga ia whamal molea o le lisi leanga fai mo le maalo tutuila leanga fai le talsanga e se fanua e suia inga foi le sa tatou ma tutuila le lana fatino e fanua le tai i tamesina ono le nga mai fanua le tafuna mo tatou asa ave mo i fanua i tai i fefui i vai lima ia pe tai ua toi whiringa la toi se si vaenga le na ia il fai uma ia le ala fata otoma le tau pe ona consider ia se vaenga ia ia o le si vaenga fai ia se fale a unga po se vaenga foi le umna o mia a mai star sanga fa pena ia o vaenga na te tau na ilo a foi o po ni atina fa pito e mana o mia ia le se lisi temine a fa o le lisina mo tangata lau tele le aila paule vaenga le faatanga temi nei o lisi o waia o umana mai o boleva na iai a o firma na o tangata transfer po lona alo ia le lisi e sui le ingoa a o le altina po o matua po o hafo po o malifo ia ave ia fo e sui paunga o toina lisi e faatanga temi nei o sei fa mai la o fionga e sa tafatita e fia la vai ni pasene o tatu ele lisi atu i fanua ia le malo mai le 5% o fanua ia i lalo le malo i pe 5% pasene e lau tau mai tau atu pe se ama se fast food le 5% ele ia o lo lisi Alo tu mau ata tu ele fa le anga no le 5%.
ole e vale sulima pasenya ele falanga ule yai mai le mafai ona lisi na le malo pe mafai ona fatau fanwe pa walte mi e fai ele lisi pe a fai o yai se ainga o mai ese la to malienga ma se a fai pisinisi o se foi tangata la e fai ele lisi el fanu il tau o mai na e tu sai male ana tau le na fatu la e se tilo po ini fanua wa vanua na malo ona toi lisi tu la ia le ia ngama tulang fa pena e fien fanua o tau fa o yese po fonga fa pena o fa tati e te ni olo o fanga solo nginya do nyam tanga do o fa moe ina ia fa mai amu ia e va ia talsang pe o i mafio anga mai tu malu o ia la sa ia la tu talsang ia e le ngata ole le lima talsanga ni ia ini se fio anga na talsanga mai ele tu to kasamo ia ini si fo ina fa fo ini se ele ngata o ise de imoni el vainga umaya e foi lá to lena fa na lisi la lo salasi e inicie fi anga na lisi la lo le estetos e inicie fi anga na lisi la lo le a foi o le emenari o vainga uma o fi anga ele e ila se paseni se ilong na mai ale ilo ilong mo o feo ye ele mfainto ele si e se fon na ilo se fon o la we se fale mase e toi fa foi sen glanga vevesi ai e vai lá ele o fa nga ina ale o ye foi sa tina el malo ia ale ase awala mfaiona fa o tanga ia ma fianga ia a fai foi ele o ye se tar sanga ase nu ia ele ila se me fa tino e kemini ai lau fionga te susulu o le tūlanga foi le I whanua ia pe ona e ta o le teni o whanu a wanua loa le whanua o umi ia e sila foi e le malu a la e whai le lisi o la se tūlanga o ia le lisi la sa sina wale e pe o ina le wha tūlanga mai e wa sifuru tau sanga whai pe le lisi a le o whai aise a tina e aftai me mumua o le ena o fanua al malo ia ia al malo o fanua al malo a fai o lisi fanua al malo ia oi a wa dua tau sanga tele o fauna ina tu sabe toni la lisi ai o tu le la se singa al komite ele o fauna ina al fanua ia botau lona va vai pe aisa le me o le o fauna ina ai ma fai ina a o la ia ni stanga to tal sanga ia o ina ia le lo longa le lua o tangata o leva tau sanga o lisi o ifafu a le tutongi ale lisi ai le o whaanga ina fulfanu o le nau tainga ina ave lewa no tangata I tono Samoa le mana o mia ni ele o le tato wha mua na temi ni tangata le ni Samoa ai mana o mia ele whaintafo ile lisi tangata o ifafu a le tatia ele a le tangata o ni o fanua falanga nu ele sa ya el malo paua o le malienga lava ale tangata umia ia fanua fala tu male pisinisi po wali tangata le lisi ai pauana a fai wa ile la to malienga ile to fa wa win ia no o mai le fa ilo mai le ile tanga luen ai le ya ina tanga luen ia le fai ngodisi paula vale me e ai a fai wa se atunga lunga o tangata e ona le lisi le tangata ona whanua wha pewa wa lua tau sanga pe tō tau sanga ele tōngi a kualanga lisi a whaida wa o le tōngi na lava I le tele o le wha atino ino le lisi e saini e lumtanga luenga e am ona no tainga le e a mai le tupe mai le tangata le lisi mai la ia tu o il malo una avela io l'impasene mo le over si no le lisi ai o il malo e totongi I le tupe le o le lisi I le tangata e mo se e ona ia fanua e ila tu langa o nisi fo I o fa o mai o la to watu lunga o fai si umele ko mia mai lo lisi ia siaki fo ia ele o totongi ina mai le malo o isi foi o le mo tongi mai muli le 5% ma o tongi sa o lato I le ainga
ona o le tūlanga lea ia wa iei fo i me tātou Samoa ia ai e lor whaalavelave ai le se le vaenga tango lima ia fai lola ia ise me se vaenga leo le lisi ia se tutonga e fai e whaalawe ia a le lisi o le si masina o awala ia e whaatino tātou o le mea taulia vanga nā pauale o te mea laina ia le malo pa fai wa iei se whaasea mai le tangata o ngā whanua a mea ua wale te tongi atua le taulanga lisi lua ai a fai fo i tangata le lisi a fai wa yes o complain fo wa yes ia e la tu tangata ona fanua ti man se vainga pe manao e fai se si me pe i lunga fanua lo manisi o nyala le avanoa le malo e alaina a fo i so ala pulima fe tangai na ia mole a ia solonga le ia e fe tangai nga male fa wo ino lisi I le keisa le whioanga o sasina. O lea i le toa ona o le tātou mālo e le talaina i tua i ngā tina e mana unia e sasina e whaatino runga na turisi. E iai ia se whesoasoani ia le pai pe kauka ko mālo o le middleman i o le tongi sa mai le tupe na wawaila i le vai ngā tupe sasina. Ai tu le 5% le tātou mālo. E iai se whesoasoani le tātou ofisa po tātou mtanga renga tūlanga lea. Ile ale ile tulanga foi le la wala ise atina e ona le tau fia ila lo o le inga tatu ole afaya o la family e ina le fia o la ma wor tu pelis ia ele ale o mai la to e failo mai se atunga ele se mela a ya for malo a fai foi o mau lava ia le vaenga le 5% le lisi le malo ia le fese me ia o le fatino mal le fatino ino le ngaluenga i lungo le lisi ele ia le malo lang o le fenga inga ale land owner male a faila o ia inga pe ia tauna tasi pe dua pe fo inga malo a lisi lungo fano malo o malo tau sanga ile ia satina i wa tanto ilo a mai se fatuang o lunga la o malienga foi o fatino e fio anga po a inga mali tanga tola alisi e fua ia le se la tou ai le mo faina na yalma lo e timan pe a fai ia o le wodi mata usanga ile fe sa tinha ala fia le fio anga po le land o la mo wartu o le tau foi le o ma me manya ia le o le mau o sede ai le se kinga e fai ai va fe fa mai la tanga tale lisia ia on a fai ia se pe no fai atu paule tem a fai fa mai ia tanga tale lisia fanu ia na fisilinha ai sa me we o la mete fa ai a fa mai ia we te fa o le ko konila o lisi alele o mafaina faila o atina al sili la o same ele o tao filinu a faile o tao filinu i mela na ele ia tato ele ia tanga benga wai o pauale va o li signal fatinuina e ma fai fa pe mai ele tanga tale se peia o tau pelo mia pa foi o o vale o le ele o le fa ngai ai o tao o la mau se le ma o la fa fa nga ina ia il temini pa fa ia fa nga ina ele ris o le o manino tulanga le lisi sasina o le se tulanga fo le ia ina il tatu malo fa no fa na no o le bala wa sasina ia mal tanga tale ana e la le me le tau fi umi la la tina ele ai pe ona ta wa le fi ma ia la le mali to o le fi fai la tina e pe o malo le mafu ai ona ile o talia le tatu malo ia tunanga le se legal framework e fai to ina tina ele ma o fai sasina aftai e televainga ia a tonu fo io ele o ta fi el malo o le o atu fo ima sila ia ma e televainga ese ta una ilo ina le ala pe me fautuanga fo ia le official tupe ma le central bank i vainga ta una fo fa maniina o se tu la fono ia
ai foi ia tulanga e taua falsio mang Ia. ai ia te pela vainga leo ele o ta pena nei ia le land policy e fa taua ia le vai le leo ele mal pule leo ele e po le ate leo le fanua tauna lisi me sa fanua malo pe se lau eka pe dua se lau eka ai a fai e esta sanga mana se valu a fe eka o fai stile le atina ile a talo sanga ile valu a fe eka po le fa a fe eka ia wa ave uma ele se fio anga po se tu malo ela titia ia manisi vainga o mele na laina na toe mana omia le tapena pena le leo tatu tu la fon ma le tatu vava ai ia e moni tele tu pe mau a po ai la pule ina pe e sava no wa foi o tatu tangata e toe no foi nei ele por meo le la ave uma ile company po e le afa tinuina la pule la to ia po le lua se fulu tausanga po le fast food tausanga po le selau tausanga Lono winga la le to ye afa i selau tausanga le to tele la le to no foia ia pe ant va ai foi e telofiti ia o hotels man ne ia uma la ye fiti ia ai va ai tu ma yo hotels le no foi tangata e ona fanua i ta mais fale foi au ele o le ta pena ai ma fatino io ma wai tu pe la to hotel o ia o isia ia fianga te tau na tapin langa ile I faia mo ia tatu e tau le mana onga ai te tau no tatu wa ai le ia fianga pe facili mo tatu le mo tupe pe facili tatu le pui o se manga pe facili tatu le pui o tatu ele pe facili tatu ia isi lava vainga e o faingo fio le ta uma yo le tupe de la amo si pe fie se la milion no le amo sa mo ta santa tasi ai ia a foi e se tatu to ia e tono fonua ia pe a fai se ma la vale le po se waf ai pe se sinu o atu o fo to ia po ai o vainga uma ia le na talo sanga il capenita fo il tanga bengo ona le I lava tapenanga o atu ia fianga umani le foina siringi ai foi se a fo il tanga benga ele ma se manga e tau na fatino se la to susuenga po a fianga ono ia o me ele fa pe o fai ia tele uma vai pe ngatu a sianga tau tupe a fianga tau tu la fono o tatu tangata a fai se to inga tina e fa pe mana o mia se mla vale le fo fai o ai tangata da fai e to fia tangata da fai pe mo se la wa fe tangata po se luas fulu po se luafe po se to luafe tangata e fai nga luenga ai falta malo mo vai se o fela ama ye tangata ia o le a o e fa nga ina uma e tangata mai sava I po po fer vai nga le la fatino inai o pe o taua ia vai nga le ala ina tam fai atu ia ele o nang te ina ia lava tatu lava tapena Lono winga la e matua le I lava tapena sa mo te ni pe afua tu I lau sa noanga te susu a fai se mlai va lele a fai se waf a fai ni hotels lono winga I ulava ina au mai tangata mai fa fo fainga mengai ia lona lua o le lai manganga le malo le I men no folta te watino o sa ola so no awa la nga le tupe vi fo le I men no folta te watino o le o so se pisini silava ia tu le a le na ta inga na ia va ai uma ona o se atina I fo pe fo ai se atina ia a tau na fata wai va nya de fo I tu la fo no urban planning ia po a fia pe la mana mia po elitisi o le pe la fai uma le elitisi ma fai uma ia le
ia awala o le wafu o le suavai i tonu i o le ala fianga pa fai e fai le atina e lea o le ono alu mai e le vai o sa vai po le amo mai le vai o le afa le lei ai ia isi fio anga po le afa i foi le ti se matamu fiel ele ti se mo sa vai ato po se fata ta inga le afa ia la fai se mala vale o la afa mo fiel ona tau fie va le mo le mai o tatu tangata mai New Zealand ma mai sao ni e ai awala le lei ai e au fu ya ona silsila ia po afu ni afa inga a fianga ia pe o tapenanga o mai le ala ia afu a ona tatu wa ai ma uma una le o ele tasi se fala po tonga po semtanga luenga e ai a fianga laula bala silsila min staff no e anga va sa mo stemina tamai e to ina tina e mai se io le mafai na tata la batia e mafai no fai atu e la batia pe pe na fa la na tele va na tata una tu fata sina i lo ai la pa walo wa mana ma foi no ta inga ia malupui ia pe o tatu ia malupui ia pe o tatu tangata a fai alu i duma ma le le e se ia tatu sava vali fata si me ia wane umaifo te le lesi tangata ai a fai na lesi tangata pe ole atu la telenga na Partai le uma nino ni so o vai ngano fiona le lista ai o tulanga foi le o ofisili pele atu anga ile tu le sifo man tu fo yo fanwana le este tausi le e fa fe ngai mam le vale o tele o isi fanwa le wa mata pa matu o tu nei tanga ta foi fai pisinisi e fa ata ma ai ngai foi nai tu o le tata mutu ni o lo va ai ale manga tele a le o lo fai ai ile tu le eu mau fo itana mai matou so se solo ia se ekalesia o fatuna ai lisa ata ia fanua ia fa pena fo ima ma se isi fo ekalesia o fa matu ia fanua lisi se i fa manino la o fionga vai ngale aftai ia ne momo o lisi en fatino au ele i au mai e tonu ia tau le vai ngale o lo terminei la lo tam fai fa mautu mo po a e vai ngana ia fatino ai pe ona etaua ia nisio e kalesia ma fa la potonga ia matangata to tasifu lena fai mai ia lisi o le tele lava o le tu wala i le wafu a foi le wala alu yu tele vai le ia nisio atina ina ia o lo fa etaua o le wafu ia lisi o nisila ele fatino ina la to lisi le fatino ngal venga la to lisi ai omna o le anga o le fatino ina awala ia pe yo va ina le sa o le fatino ina o tu o ave lisi o le foi la fa mautu te tam fa mautu po ai o tongi lisi a ele tongi lisi ia a foi au mai etatau ona o le tasile tute o le malo a fai sia elisin fanu tau na fai awala ele fai na la tumana o toni mai tangata ia lisi ai le sia awala ia ia ola na fatino ia tau fo intanga luenga ona fata o to se leni talo tupe toni e fai no awala ia mai o vainga uma ia o sai ai uma lava tonu fo sala si malalo le officer so manga malste ia tupe fata o tomo awala ele fatino ino temini o le teleana o fanua la we ia le fato pe ia na tafta la wala le fato ai ia le we ia la to lisi au ni se vai nga ato ia ele fatino ina o ben faiato na tau fi mai lisi po le oktopa po novembro le lo afelu to o e la to a faila to wati na e tu mai ala o umana ye la to lisi o nisi foi vai nga sa tu ia ile vai temi le a foi iluma mai le lo afelu to mo ile tal no hotel official estate tosi mo tempilis ta io no masina ina ia tam fai e fa ngana i si vai ngo fanua ina ia mo mai foi se leni ona peiole ta se ale vai nga fata uai
sila foi tamai tai pale mia ma le kapeneta o le nei mtanga luenga nei fala po potonga le estetosi fia se fu tau sanga o tau fai nga ku penga wal malo e alwai ia o le la to foi la le tau fai nga le board al estetosi le ana va ai fai tempo lis mo nisio fanua tau fai me ni mo me se ia ma le quali ono le sivainga le sa di si foi ile fai fa mo ma tu pe mal malo si anga fa fo wina foi le o la au ia o le wa ko ti to ka sanga o puelo ko fa nga ele ma fai anga reach le pe le ia te le foi o tu pe nalo pe ama fu family ona e mo yo le telo le grant ia ale te le foi le o tu pe nga wia como les que tos ia mata ko pa povi mai si atina foi ia o le tele na tau mo fai le malo e ave tu pe fa o lai mata mo fai ai le o ia ta mai ya le la wa le nga wa ai do pe fa ta un tanga venga termine o lisina una ia o ton o lisina fa tino ele te mile o tam fai foi este tasi o la to sila la to ta wa e commit fatto no sai ai o le anga lo fatto anga ia na amat e o tam fai lo so tu pe le lishe fonu a tonu la isa mau mai ia na e sila wa bo man fati no le lo pa una la nga tu pe lo mo mai fe lo ai ale tanga lwen o le lisina le manga stamali sia me polimo o le ono masina ni la via ia mela na fama tu watu ale lisi foi le o le ekalesia le conesto e fia le tele la tolis e familia tu la tele lope po ai uma ia fala potonga po tangata tai to tasi o lo ia lisi paule o le vaenga no ila wasi singa no watu pasi ai no fusili ai fatas ai ta mai la le conesto le ile la tolis ia si vaenga foi le sa mai o mato felo ai ile talsanga mai se fanua ile malo ia na fai loa ia ile fai di temini na mai la talsanga mo fanua ila lo MNRE ele fai na fama tu ia se fanua I fanua MNRE temide ono la fanga solo la ko process a tonu la le na o mo wai se vai na ele mai ole ele status ole vai na foi le asofit ia le foi ile si pe tele lope te la actual awala le aluanga I toile ele viri maama ta alwi foi la loi e foi la lo vima mulfanu ia na foi I vainga ele na nga la ia fato anga foi ale etalisia tele lopo le por sistat por aumenta o mai awala fitu o lisi mai na faia tele take over ngale o le tulanga le nei foi le pe e ata mai o le maua yo se tupe tato estatus o le fa tulanga ngala le lisi na tu e foi le si fa talanga fa pe o tua mauta la se no e tauna lisi pe e fio anga pe o fa tuma wina le tulanga mo poloketzen miliona ia o le terminei e pe ona ia o tele ai o fanua ie le ia talsanga fio anga malo lisi a foi tua mauta ia e foi ni se fio anga o na fa o mai la to talsanga ona o le fimana o ni fanua ia tua mauta ona o lisi istanga ta ese ia moni lava le vainga la ia le tam fa fa tulanga I terminei fo ele ngato il pui foi ele ia ale fai foi ona nga lue ia fio anga mala fanga o telonisio on ia wala ni tua mauta o le na ta o tulanga foi le ia manuia tata uma awani manuia le se ele manuia le ta mai ta watu le te leo lisi tu na tu e mesela va pe on ta wai fa to anga la street o le tulanga ta wala pe o le ai te tonga la to lisi o le update la to na la to lisi ia a le fo ise ia langa le fa to a fo long tanga venga la so silfie e fa tai o le lisio tai se lau eka por tai limas fu eka o le tala le se lau o a vai I fianga ato pe watu le alu ya lesa ia
pe al telefonu nga ia sali si aso te le lopo la le umi atu tu sa ia tai lima sfulu ma tai se lau e kai la falungo ia fai fatto ia vai nga la ia tauna to ilo e tau foi na faunga afa yo le fatine fai atinya la fumanu ko fatto ia le le mos ai foi se vai nga mo tangata fai fatto la it e dem fai nga mo to mona o miele ne se lau e kai fai ia am to matalemu ia malo ia se si tu nanga fia sa no e la wo fio ngol tabo kalame fai foi le ai aftai foi la mo la no mo wa fa so ai manuia la por kalam tai la se le na o tau whafonga iai i le whaataladoanga a le sui le Radio Samoa ia pia. Ma le whionga i le minista o puna o whaale natura. Ma le siusio manga. Le whionga ia Honourable Toisu Sulu Cedric Schuster. La tātou o i le malolonga. Tātou fo i mai. O na tātou mai ioa la ia lea ma vase ma pena. Ia le whaataladoanga lea. A tonu e maua ai le manino fo i o le atunu. I se mai moanga ma le whaafonga. Ma malama mai. I whanua o le atunu. Ia, ai, o le tātou fo i mai o na tātou whalele i ai i le amatau. This song goes out to all my beautiful hotel sellers out there. Best in mind. Sali oile tele, olete ineta usala, ola utifa imoana, utichi uwai, ilene basa. Olola lele, fia avea oi fai mo usei. Seitani maya walilei, fangalo aitinga nei. Nau ta inga olo uanganga, o oe mau ilenga taanga. Fia fai oe mau puluvanga, te maluai, ia soleanga. Olola lelei. For you, baby. Let's go. Nayata tesa afinga. Ne ie fangalo ita. Ile lasio le la lolani. E pele pea. Oe isi on fatu.
Shortening your shower by just a minute can save 12 litres of water. And if every Aucklander did that, we'd save 20 million litres a day. Now, we're not saying we want you to stay smelly, but with very little rainfall, our water storage dams are getting pretty damn low. Shortening your showers will help us get through the big dry. If we all go extra easy, we'll make it through. For more, go to watercare.co.nz. O mana umie o e po se siolo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vai tamai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au po tau whi malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Mori mau iwa ainga, leo, matofo I tau mawha ese atunu o le Pasifika I le ASP Polyfest lua o lima. Tātou wha manatu wha atasi le lima se furu tau sanga o le nei wha moe I le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Ra e mau whai wha fia fianga, tau mawha, ma mea tau lima ua saunia. Le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Pe pauru whale pa o loa tau ngō fie, ma saulango lango le wha moe. Tanga iane I le www.asppolyfest.co.nz. Radio Samoa. All at once, I finally took a moment and I'm realizing that you're not coming back. And it finally hit me all at once, all at once. I started counting teardrops and at least a million fell. My eyes began to swell and all my dreams were shattered all at once. Ever since I met you, you're the only love I've known, and I can't forget you, though I must face it all alone. All at once, I'm drifting on a lonely sea, wishing you'd come back to me, and that's all that matters now. All at once, I'm drifting on a lonely sea, holding on to memories, and it hurts me more than you know, so much more than it shows. All at once, all at once, I looked around and found that you were with another love in someone else's arms, and all my dreams were shattered all at once, all at once. The smile that used to greet me brightened someone else's day. She took your smile away and left me with just memories all at once. Ever since I met you, you're the only love I've known, and I can't forget you, though I must face it all alone. All at once.
Whitney Houston, the late Whitney Houston, and that classic over there, All at Once. And it brings the time to 12 minutes after 6. Toi whatalofa tuai le whafunga tāpua ia le atunu. Ia me se fo i o lau mai mō, ma le sila mai mō mai ilunga. O le apio fōlinga, ia me se fo i mo le tātou YouTube channel. Whatalofa tu ia te utou umalawa o tātou paanga ilunga le apio fōlinga. Ia whapea fo le tātou YouTube channel. O le talanoanga le sa whaatino nei, e le sui o le Radio Samoa ia pia. Le fionga alilo mai awa maina vai, ma le fionga i le Minister, o puna o whaale natura, ma le siusi o manga le fionga Honourable Toiso Sulu Cedric Schuster. I le whatalanoanga le nei, e tele mea tāua o leo lo au mai i. Ai le o au mai le ano fale o le mata upu sa o fia facility ai i le LTRA, le Land Transformation Registration Act. A o leo lo manino ai fo i. Le anava tau o le whaatutua i le atua sa mua uatasi. E ta tau o na toe whaafoi ele o nuu mafio anga mai tu malo. Na ave le malo ia lato watina e le telo tausanga o mawai le teimi o siamani. Lea na iai le este tausi lea po le Westec. Sai lalo le vainga ale sunga lauli al mali atoa. O isi ele, sai lalo le vainga ale fionga le Minister ia le atinu. Wayne Fong. Mai silo ele, lea nei lalo o le fionga e ato sulu o le MNRE, ia po o le vaenga o le siusi o manga mpuna o whan natura. Le lau au mai uma ele nei e tolu wa e tofu a Minister e to tolu, ma le la toutu la fono e whaia i ele, e se tu la fono la uli al mali atoa, e se tu la fono e whaia le atinu i ele sa ia na ia o le Salasi, Samoa Land Corporation, e se foi tu la fono le MNRE o le olo o whaamalu i le whiunga le Minister ia Toiso Sulu Cedric Schuster. Lea la o au mai umalama i le whasuia inga lea na whaia nei le whiunga le tumaitai parimia. I lalo o le whaamalu e tasi ua whaingoina o le Ministry of Lands and Survey. Lea la o tau whaamau popo ia le whainga o lato tu la fono ina ia whaatonton folauai le lisi natu ma le tau fia o lisi. Ioe, o mea umala sa whaia le vai taule na a o ese ia Minister e wa ia whanua o le malo. O la lawa e whaau wau le teimile nei. Ai mai a o ke topa lua afe lua sifuruma le tolo. E le i to e whaia se lisi. Pe toi wha mamulu atu se lisi. O le bea o le wha ua i lo mawhau whau. Leanga o le anawa tau lea na o mai ma le wha tuatua i le atua sa mo o tasi. Wa onge ele nuu mawhio anga. Ai maise a fio anga ia. Sa tu ina atua lato ele i le malo. Ma whaia e atina e te tele le bai tau o si amani. Male talitonunga. A ua le oto iai se atina e le balo e whaatino e lunga whanua nei. Whaafoi ele o tangata. A o le fwoi la ua maitau watu nei i le saunoanga le Minister. E iei ele ua toi whaafoi o i tu malo ma awhio anga. A iei fwoi ele o lea ua toi lisi atu e le malo. I tangata lava e ona ia whanua. La le na o leo te fina watuai au. Tato wo le na vatau ma le fololanga sa whaia. Promises that were made but were not kept. So all three different types of land that were under three ministers are now amalgamated under one umbrella, which is now the Ministry
of Lands and Surveys. Lea la wa tau fia nei o le o toe lisi ina se whanua. Ai toe whesiri lau mawhau. I le vai taula leo le te ita inga tu le EPA ma le HRPP. Lea na la tau whai ai lisi nei e au no ma le toe lau le liwina ma sue ma toe a sia lisi nei. Tai se fulu, tai lua se fulu eka, tolu se fulu eka, lima se fulu, se lau eka, e lisi le tangata e tō tasi. Ai le ai ma se me whai ai lunga, i le teleo nei tausanga. Lea la o le mawhai o na whawhanga, ma whaatino le mana ongo o le tō teleo le atunuu, e o vatu le wha afe mon tupu o ta ngata o le atunu, o suru whai atu le malo, o le aini whanua. Wau sange fo'i maonge ele nuu mawhioanga. Mea le nae maa nei e tele le wha longo manino mai a le atunu. I mea sa whai e tangata ia o tuana i atu. Me ta o le mele fa lo loto lua e wa le manatu ile lau tele o tangata ma se mana onga ma se fa fita uli o le a ono tu la i mai i tau sanga muri ane a o le o to se e ma sa fa i tangata nei le la le da le o tau ma fa ile malo e tau sort out o pe tau ma fa se fofo le whawhita au li nei. Mai o se mea tau. Le se au ngā, lisi ai ia, se lima se furu eka, se lau eka, ini tangata sai ai ni tupe mani so tanga le malo mani alato mafutanga. Aya, le ai se pa una whai ai lunga. Onge whanua, mana onga o tangata i fia maua nātou nai whas whanua. Nea la, tau fi malawa ia lisi e toi tui nātou. Ai o te tau o na whaatino, ni tūla whono mani te iala mani whainga whawai. E mawhai o na toi lisi atu whanua nei. Au whanua la i tū malo, manu o mawhio anga lea sa whai i whaato anga, a ole o toi whai ni a tina e ale malo. O te tau, maono mea, wha a fo i whanua o tangata. Wha a fo i whanua o tangata. A lea o toi lisi e le malo, i tangata esi. Whanua o le nu, a ole o toi wha a fo i na, a o lisi atu le malo, i isi tangata esi ma isi atu nuu, ma isi nuu. O maila ia lea no fo i mawhai ia la to winga pa a. E le fia whaalongo ini whaatonu ngā li ima whaipule le nu. Nea ton wale nā le tula ima i whawhita uli ia. La au malosi. O a mionga le tau pulea. Whala au whaasaina. E whai ai i to tonu a whanua ma ele o le nuu. E lalo le pulenga ma malua li ima whaipule. Leanga u whainga tau na whaatu isi tala. A whai atu e whemaile tala. O mātou ele whaatau. O mātou ele na lisi, e pule ai mātou, ma mātou winga mā mionga e whai ai. Reiti oa toa le tele o mea, ma le anga pulenga malu ali mi whai pule, ma le usius ta ia, ma le wha ma maluina. Ma fua mai whanua nei, ma tangata ua lisi i ei whanua sa te tau o na toi wha fo i whanua o tangata. From October the 23rd, the month of October 2023, up to now, there are no more leases to be released or to be signed over, which is, I think, it's a very good thing. Over 4,000 people are applying. The applicants are enormous in numbers. Ai whai mai sei vanga nā ai la cases whapitoa. O a cases whapitoa. Leo sao no i le fionga i le minsta.
Wanga nā i le whewsuia inga o whanua, ma nā i whasi whanua, lea wa ave ai le whanua le ngā te i tau mesina. Ave mare malo o tuila mamanua. Ono la ua fōa i ane, leisi fo i whasi whanua i tāwhuna e whai ai le ofisa o Samoa. Special cases la la. O le teimi le nei, o le ua tāo fia i lima o le malo, le se fulu ma le 5% o whanua umia sa loto. O leisi valu se fulu ma le 5% o whanua tau Samoa, o whanua whaaleanga nu. E le mawhai una whaatawina, se i vanga nā, ua whaia se maali lienga. Lea fwoi na tātou o i ele tala noanga, ma le o onga upu o a fwoi o le mata upu lea. Ua whaatanga ai a inga, ma nuu, e lisi nā atu o lātou whanua, i lalo se maali lienga. Ai lau whali ai, ma leo pō ai, ma tausi mea ai, le minista man matanga luenga, o le sui le nao le malo. A to tongi mai le lisi le company le na. Ona taofi la ia le malo le 5% o le tau le lisi. Ono e la tau lea la tau te saini ai i le mea lea mana tua le mea le na tātou fina uoifo. Le eise matai sao se ainga saini i le mea lea. Na o le malo, mo le talitununga le malo. O i la tau e sefe ai masaunga le mauwhanua nei. Pe a whai e le usiustai le tangata ese. E ona ia le company o le a sau whai lana tifinga. Ai alu le fia tausanga. E le tuto ngia se vaenga o le lisi. A ngai le a inga po o le nuu. Po le tu malo e ona ia whanua ia. Ona whaalave lave lo leo le malo ia. Leango i la tau le na saini o le guarantor. I le vāo le kon kalate. Ale a inga e ona ia le whanua tau Samoa. Male tangata whai pisi nisi e sau mai whafu. O malamalama mamanino mai le wha malamalama ina male mai oa ino le talanoanga le na whai nei. Ai o whanua ia na wha o ngā e le malo. Wālanga whafonga le nei. E le i o mai le malo ma mai ni o lātou whanua. Mai ai ni o lātou mea tō tino. Na ua whaatū le malo. Sa to toma i pūlenga li i mawhai pule. O lea fio anga ma lea fio anga. Da i alo whangia. Ma lātou whaatū i nai loa ma le tula whono le nā. A mana o le malo i le whanua mo le manuia o tangata lautele. E avea. Tau tala so o ai ai al te malo tu lepa. Io. E whape whia, e ta tau o le Jesus wing o le tula whono i le mata upu lea. Leo lo ta uai nei, there is no value in customary land. O ia ale ai whawhia. Ale ai whawhia se value i tu tonu. Ma se au ngā, ma se tino i tupe whatustusa i ai. Le tā ua o whanua whaaleanga nu. Ai ona whapea leanga o lota oto ai le tula whono e le mawhai ona whatau. Nā i le vaenga o le salau ma le lua si o le salau ma le iwa. O le whaavai o le atunu maona ele ele. E ala lale nā, e alai ona uwhai atu. E tau na toi tangai masila sila i le tula whono le nā. Ma whaapea ai, e le ai se au ngā, le ai se me whaatusa i ai se tupe ma se tau. Po o se value i tino i tupe o whanua whaaleanga nu. Te le value o whanua whaaleanga nu. Ma la le nā. O whanua whaaleanga nu, o whanua o nuu nā lea. Wale o toi whaafo ia o leini whaatoanga, lea ini a tina e whai, a lea o lisi e le malo. Isi tangata ese. E te tau na o e toi whaafo i mai whanua te tele nā, lena lisi e tai 5 se furu wafe eka. Tai se lau eka. 5 se furu eka.
A mai e whai le le i ai se fuafuanga. No mai e le ini mea i le malo. Ai ana nofo lo le malo, ma o mai whanua o tangata. Whātū ma le tula whono, the Taking of Lands Act. Ave whaangau i whaasoli tula. Ave e whoi lele pe o lau ave. Ai, o leo o umara whai le tula whono. E pui pui ai le mea se sele ufai. Whapela ia lea i o lau whaatanga le tula whono. Ave whanua. Ao sina tama i compensation for i. E tu inatu. Ie o la ia whanua nei. O lo ma le tala noanga i whanua o sa sina. Le ta ua ai le sunga lauri al maria toa. Ma le lātou whia ngainga ma le konkalate mai seina. E winga i le ta ilua se lau lima se furu wafe e maua. E la auli malona fioanga o sa sina i tau sanga uma. E whai ei tufanga tupe. E malienga le na ilunga o whanua wha le anga nuu o le fioanga o sa sina le ai se fe au le malo i ai. E le ai le malo. O awhia ngai ngai whai la uli ma le pulenga ma malu ali mwhai pule le fioanga o sa sina vai atu ai ngai lua ma le malu le whal tolo. E le ai se fe au le malo i ai i nā mea. O a tupe maua e le tu malo ma le fioanga o sa sina o mea na negotiate ma feuta ngai i le mafau ma le malama o lauti. Pe fai pe le fai se atina i lunga o ele o sasina. Ala e tutongi ia. Nai maua le latu tupe, maua le latu se leni, tausanga uma. Wa fia nei, fia tausanga. Ala o le sifuru tausanga. Whaatele la ia lea le na. Ile lua se lau lima se fulu wafe. Ile tausanga. Ia, walata ile se fulu miliona. Ia tupe maua sa asina. Ia le ala tātou fi au i ele nā mea. O mea negotiate le lauli. Molo na i tumalo, mole manuia. Pe whaila se atinae, ai le whaia se atinae. Ai whafonga la i le mea lea wa tula i mai nei. Wa uma ona issue le lei sene e whaatino ai le atinae i tangata i e lisi ina whanua o sasina. Ala le mau tupu. Wa tā ofi e le malo le atinae. O le sa o tonu lava le nā Samoa. Mō le manino lau whaafonga i le aso le nei. Ua tā ofia le whaatino ina o se atinae. Ai ua maea. Ua maea ona issue ma avatu lei sene o tangata e whai e le lato watinae. Ma fua se a Samoa. Ma fua se a le ina inao le malo ma le pole vale e ma fua mai ono o i tu a inga pisi nisi matina e ia le a whai lungo ele. O lo masalumbi ai le whaanga ina o le Free Economic Zone. Por Economic Free Zone. Atina e te tele. Lea lava e lau munu ia, ma whaapea mai ai. E ono whaatua i ele sunga i le lauli e le maria toa. I lona, i ona ele male i tu malo sa sina. Se ofisa tu tonu e whaatu i nai i ale meta o le stock exchange. Pisi nisi mana nato fe whaataua inga. O mea nā leo o wawa e tunei o leo o popole i ai ia le malo walai o na tā ofi le atinae. A o leo lo whaawau pea o na tutongi le lua se lau limas fulu wafe i tausanga oma. E o tala no mai o fefe i le meo le.
I le tatau o na whai o se wafu. Lal me le angai. Tātou te whewhewhe ona o le whai I a tala ma maili poti whapea. Samoa is not prepared and does not have the capacity to handle. A me le whataitai in tātou whaia. Whataitai at a small scale. Te wawa ai a whai o leo sa ili malo. Maso e malo la uli la tau ia. Se whataitai I pe whape I, whether it's a success or whether it will fail. A tu I le hawa noe whai ai. A leo sau le tali. Samoa is not prepared. Tau fi uma walele ma me no mai. Le la o tau fi e foi ma le whai ngore me ole. O le wafu la tau ia ma le. A wa o tangata I e o mai. E tau no mai e whai le wafu. Whai le ma lai walele. I le whapea na no mai o le a whatu o la tau pisinisi. Ai le ai se awala e tau nuu mai ai masini. Equipments ma me umai whaatino ai le atina e pēr whai o le a whaini ti whale tali ma lo ma me whapena. Mai te tau na whaia se wafu. E anga I mai ai whai ngā malanga tangata mauta e whaatino ai le atina e. E me whai ona whai le. Na malai walele. O le ao ngā fo I mo le tamau a inga. O le itu a sau ma le itu sasina. A opo, le tui, fa solo mai I le itu a sau. Lena, ave ese whanua o le malo lea sa alisi atu, ai le o whaonga ina. Le lisi o le 5% will be withheld by government for overseeing the lease, and the government being the referee or the supervisor or the guarantor between a family's customary land and business people from overseas. Whatino pole lea I o se atina e whai e lungo o le whanua, e lea I se whi au se si e le mea le nā, o le mea tāua lai mō tu pere nu. Matangata tai tōtas. Nea tina e le nā, lea ua manatu o le taimi e whatino ai sāsina, tu e nā tu lei sene, ai tā o filo I nā. E le whaia, ona o le whaapapole ina. Mai whai mai ua iai vāenga o le suasuenga, a matanga luenga ese e le o wha mali eina. Nora winga la. O sea tina e mai mau. Oh. How do you know it will fail unless you will try and make a model and give it a try? New way of thinking, new ideas, new way of generating different revenue and money. If you fitele te ngata peata watu upuna. Whamai lai titi Samoa. I le mawhai lon te mau a inga. Ona tau ave se pisi nisi whapea. Why don't we become part of history as the first small island state nation in the Pacific to deal with it? Any lease from 4,000 to 8,000 hectares or acres is a big problem. Why? These leases will end up losing. We'll lose our land, especially when they are leased for over 40 or 50 or 60 years. Alau tala na na watu ai le telo tau sango mai talu na tātou pisa le LTRA.
Ia lea, tusa o tātou whaavai loto lava tātou ia i tātou. Samoa is not prepared to handle the short supply of labor and manpower to build no whea tu fo i lava. O mea ia te tau o na tilo mamau mumua iai, modernizing and improving infrastructure for transportation, ma mea uma whapena. Mea la le wo o ne iai. Te le i o tupe ngau le malo, i whanua na lisi atu. Mai te tau na toi ilo. Ma toi whafo i mai whanua na e tai 5 se furu. Eka, se lau eka. Ai sa whawhai ia isi tangata, o isi tangata o ese mai Samoa, mo mai i atunu o i whafo. Alei se mea whai e yo. Tātou wo tale peselea a o whadel tali i le tātou malo le te maita ia e te vise Ioane. Ia, a wafo i le tali noanga masani ia solulu. Mo le manuia o ta māmatina mātutua o le atunu. Whatalo whatu ia te utau, lo taupa ia mawalunga ta māmatina mātutua. Tu asina sino Samoa le ngata i New Zealand e whapena fo i Australia. Hawaii, Amerika, Samoa lo whaafongafonga mai ai o tātou mātua mātutua. Malo le on sai ma le lava pale. Tua mo oil si o whango Samoa o leo o mafuta mai ia le te baitai fo ia te vise Ioane se tasi o lo ngā lue le Iuni o tangata whai ngā luenga la tau te whaia le au nanga tautua i tangata mātutua. Ia o masani e fo i o tau i le paanga tau tino le nei le te baitai ia e te vise Ioane ta alofa lava balon so i fo mduia whio mai e le tāpul kalami o le ngā ngai fo whaiva e le nei fo i haso lulu ta alofa. Salo fatu lo fionga sa vea, ma lo fo ngalo e nei aso, I whape fo I pa ia, aso la se Samoa e mai se tato sa mama tina mātua lo whafongfonga mai nei pokalame. Ia ma lo tawa sai, ma lo sa I fo lau nei, whaftai lava mo lo wawanoa. Ma lo whaftai ngalo e ngalilei sa whatino fo I lava yaso, ia mai se fo I o whiwa o leo wanganga I fo, I lea fia finei o lea solulu. O lea se li poti la tamai ia utou savalinga, ia ma le mamolinga fo I o le au I le lautele o lea tunu e pe o na amata mai ai le lava yaso ma siasi atu I no whanga o taunanga whatau ia o nisi fo I o ekalesia ia ma isi wha la puruputonga. Ia, mai nia lava mea o mawhaftai le langalango mai ia o lea sunei o ananafi le sawhai e maso Tolo te e lumo o le campanile o pupa, ia mamoli atuaia, e suafa, le lise suafa uma o mamano le atunu, le sa inia. Ia lam. Na iei fo ia nisi o suyo a inga, ulo ia nei o lato mātua e whale tangata mātua. Ia,
na ye fo ia tangata whaasalau o te rei lopena whaasalau mai ana while niu. Ia a o nei la le sa ai ia maso a wheloa inga ma anai tangata whaingaruenga umawa o nei le sa au mai eile le talia company po le talia ia sarasanga ia na awatu iai. Ia e whaawau pela kontanga e peo nei le fitu nei le po nei e whai ai matai au po ie. E le so ato e whai ai fontanga a wā lava le langolango ina o nei tangata whaingaruenga ma le tulanga mo o iai. Ma dia lava. O lo winga la le I mau mai se tali mau tutu. Ia ua mau mai ai e peo o le tali ale o le tele o mea lena o le laso proposal lena o mai e peo la ele I tali ai la so tarsanga tangata ina amato le la tilo po o la le si ture la avena iai le I ranga duenga a iuni matanga tawhainga duenga e toi matasanga ina ai ma toi e liuli wa se lato so wha a wā lava le manui o nei tanga tawhainga duenga ai mai se lava le tau singa o nei tanga tamatua. Ia. A wā o le tulanga lana se I wanga nā lava ue se specific case is tangata whainga alwenga o nau o leo le mta upui o le employment relations o sa o le nā. Ia, wa tele a wo o fo le immigration wa wo o iai le ia susuenga I o whai o no le tele o nei tangata e o mai visa tangata whainga luenga. Ia, sila fia po iai le iai ia atoa I tu la lai whainga luenga ai o na ngava ale o la ato le visa. Ia ai pangale ai e tele o nei tangata le o ato toa. Ia e tele fo ia health and safety issues I taonga le muo o tangata matua me tue o whainga luenga le fo ua o tapa aile au nanga le work safe. O la tuiva e taonga le muo tangata whainga luenga. O lona winga e atangia mai ia e te vise. O tangata la ia o na ia company nei o lo o tausia ai e tangata nei. E lei foi la se la to popole pe qualify pe I loa e tangata whainga luenga ia na o le la umai lava on board ina ia whatau nuulenga luenga ai le o le leise quality care mo tamam tina matua. Yo, se le foi o le ai inga mo o tuaina sa ele immigration. E na tangata I level 4 o mai ngā luele ile o nanga nei. Ai was suina o so sisia e furniture o tanwai. O le sero la so le experience le qualification. Ai e o whaingo fiena whainga wenga e tero company nei. O nei taungo fie e waole. O le vaenga loa e nei. O nei tangata I level 4. O tangata I te lela tuto mai maanga wa aile ngā luenga nei. O tau le mawani la toi tu la a whape fo o lai suene ngā luenga. O isi o pelo I ai ele te level 4 la fta a level 3. O na fatu asaria lea ona o la e te re e mo I lawa ele I aso se Pasi fulu. Ia. Tā la no le tōru skuru tasi la iai. E whamaila tō tele songi. Ia o le tūla na e tō tele tangasa ia ele anga maa le se ele eise la tō mai le se training le se experience. A le o mai whainga luenga lea. O le awhianga tele lavana o nei tangata matua. Ia o le mea lena e tau I le tulafono le employment exploitation mai e te tau na malama le ia ia tusolela leo o la tu au mai tangata o le tupea te tongi at pei o voilele o la au Mexico mana I tangata Filipino e ngā lulue o le a lava le tupea mai e le to Italia tupea to e fina watu se mea pei fōringa mai whapenal me le whai e mtanga luenga ia Yeah, ole exploitation of migrant workers is le emano si il sector there. Ono to te lava mai Asia. Ia ele ngase ile ngana. Ia ole mana mana ia me se foi ole vasa lo e mana tanga matua. Ia. Pe ole si tuna e se fengai ole ese
so ta inga va la lata mana tangata ono le lava le taimi o le eta mafutanga ono nga ngana foi tele yo afianga mai tu afiai ia malola ai o le asisi fuafuaga alualu mamao e toe savali ai o lo tatou tunuu ma toe aoao nisi signatures ma finagalo o tagata ia ole matofono le fai nei e leo mai ai lo ia ma fa pe foi nisi mai le immigration e fesoani lai tangata i migrant workers ia e o mai i visa nei ia o tai au lea e toi whaatala no ai le tūlang po lea le me manao e lau whainga ruenga. Wara tō tera la toi nei, tenta tu mai na mato iei nei te te e mai o i le whai unga la wā mai company o le tele wha la toi manao e walk out e le toi fia whainga ruenga ai manao e ia au whaatasi. O le tansanga na le mo tato mamaro le atunu e tele i o mato activities e whai o le ato asa mo me leso o le May Day le fai ele sol sele i Manukau. Okay. Manukau Plaza. Yeah. O ina o uni fata si uma o le mano lau sele o a inga o tanga springa nuenga. O le sanga se umana senda tuleo se o le pamphlet le e pala auli ai polare sai me fai ai. O ina le e anu lava iluma e maso activities e sasania tuai e fala wi loa tuai le mamanu le lau tele mai se e tato communities e te leo le afianga ne iai e salsanga tuai o mai o pongi ma tu fata se fai loa tuai e le ngata i kampani nei a le manu foi mai la solo fai ia e fai unga mai la solo o lo au mai ai le funding e fai tu pe ai au nanga nei ma e mai se lava tongo tanga penga duenga. Ia. Ai, o le ale tu la fono o le whaatino ino mene o industrial actions ma solo te a tangata whainga luenga ai tu sa meme ai ia tangata o lo te tau na whai ia le au nanga i le aso ngā au ne solo te le jesi le whare mai eva ia tangata mātua po o whaleo tangata mātua. Ia, o le peo le tuna e se le whainga tā i nei tangata whainga ruenga. O le sele whao taimi nei whai e mato soro nei ia e tola ai se ane tangata whainga ruenga o mai ona o lai whai o lato tiu se ai e umi lawa se ava no e tu watu ia i le tawa tuai o i le pulenga le au whaherang ruenga lea. E taona whaava no mai tangata o lato lai o mai tangata ele o i le uni e wa ai ele tu lea wai to tele whanatanga se lo ele o le uni. Ngalo. Ia, le lei, whaftai, ia tautua nā mā o ele tua whine ina ia sen mai se tā i meli a matai o na o. Whaalawi loa pēr, ia le aso le nā mā ngai o inga, ia le awhai e lango sua tuai le atunu i lau tau wha moe. Ia, ai, a mai o lo whaanga i tamam tina mā tua ma tā walunga mai e oe, ia le tāpul kalame. Ia, ona tātou mā mai ai fo i lea ma le ngā whaaloalo. After sele lava sa ve mo o noa ia faftai atu i tamama tina tu tapua inga me se to no fsalo ia famania foi le tu ai la to uma lava lo faiele au nanga pita silin sa o tsia sa to tamama tina i mota malawa ia fape foi la to uma lava lo ia au nanga nei e faftai to o nanga ia salo foi o mai ta to o lima fata simta tonga lu fata awa lava semanu ya la tele al walu lumao ona yo tato tanga tfinga nga ia mai se lava ele to singo ne tato maso to ia faftai lava famania tele faftai tele lava ia te oile tua file e te vise yoane o le telefoni lea e te moe e te vise pe awhai ia se me te fia mana malamai i le vāwhenga iai o le au whainga luenga. Ia ma tangata mātutua o lo tausia i whale o tangata mātutua. O lua fitu, whātolu tasi, walu whā waluono. O lua fitu, whātolu tasi, walu whā waluono. Whātei tele te vise muru ia malo longo le fiafi. Ia, whapena fo i tari ngā sua. Tāwhilo i pēa i lewa yasu.
Ia whasui Ia, fua. mai le foi whaasei fua. Ia le nā Samoa. Te lea ala utapenanga sa whaia nei alanga o lea na whai le tātou whaatale noanga le nā. Ma utamu whai ia e analyse. Ma ioa ia mea o lo tula i mai. Ai, sa utapena le so i le mta upule nei. Langa o tele te ngata e wala o mai. Whaftai, tō tele lātou sa lātou langolango ina le porkalamo le asto nai, le asonga fua, ma le asona nafi. E winga i le tātou sa ili ngā fofo e fiso soni e tuai. I le fo ia o le whawhita uli. O lo o iai sa moa i le teimile nei. Ina ua momoli ia le fe au ma le savali alo ia whaatanga mai e le fionga le au malu na malo e tau walantu le tumai tai pāremia. Ina ia whailo le whangatia o Samoa ua ilalo o se tūlanga whaale tonu ma le pangatia. Ona o le peso o le tātu e le tise ma le paua. Ua ta oto i Samoa i se tūlanga e mana o mia ai se feso soani ma se lave a i whaanati nati. A state of emergency. A sa uta pena le so le nei. Ona o le telo tangata la tutu wala au mai lava ia tau. Sa vea o a whea e toi whono le pāle mene. A o lea ere mea te tau na whai. Lea le mea ua le te tau wai ona tā ape. Nio, ka ape le ki whanga. Whaku ua whale li ki whanga. Ona bea sa ona na olo fina ngalo i eile atuno. With the electricity and with Samoa under the state of emergency because of the power supply being very limited, I'll tell you who ma o tai au tātou talanoa i nei, i aile mele nā. Who else is in the state of emergency? The Parliament of Samoa. Le pale mene o Samoa, e te tau na whaia fo i ai. Se whailo ilo whapea, e whailo atuai i le atunu umatangata uma. The Parliament of Samoa is in the state of emergency. Mana o mia, se lawe ai, ma se fesosoani. Whaafo se i wha nati le mea lewa tu lai mai le tātou malo. Ya lo fa mai le tua va lo tusa so tatu mo vi fa talo fatu o de ngalu ya o la vai le ola ngai le uma ko me la ka fang vai ngi bo wa le malos yo so ni lo tutu ma volunga ya fa pena fo le kau ngi fu wo la chano mo me ro fari ingu sa vai ke fa me fi ai a si ane o le tātou maketi le nā, sfulma le tolu Lappington Road, le maunta i funga one o le fionga i le saoli i atuala taupa utino, ia whapea fo i le whale tua i a peka. Ia whaatalo whaatua i fo i le telenga langa aia. Ia po o le sunga fo i le taupa u, fetu lele taupa u. Ia ma le whale tua i a Juliana, lo whaatu mo urua ma le ainga. Ia whapena foi lau fionga le saoli, i tuala male, whale tua ia peka male, aingali. Ia mese foi o tātou uso uma nā o loo, lātou li oa lau fionga tuala le teimire nei. Uso ma paanga tō tino, le ātou sa vea whatalo whatu, i le maunta, i o Tara, ia ma lau tō foi tā whaunga male, vanga sful toru, Lappington Road, mo lau vai o leola. I nā, Moa fo i malau vai o le kānesa, le vai avoka. Breast cancer, prostate cancer, nā uta oto mai nā, kama lea. Soso ni tele toi whaale lei, ia le tō tonga tā ua tele o le whatungao male hate. Damage liver and kidneys. Le mana tua le angaro ia beana. Le ma whai loa ona toi vai mamā mai i whafo mea o ona le whakawale vale zuru kongolo pa umaro kingo. O kurongo ngofo pengi masima fo ile lemba meongi ki o aka waka ei. Wano nofo i vā o so onga o ponaivi. A mi noi lama osol mele ngongo. Te whalongo tupe se lei fo ile le istama ini fipo meon tiwata fo ile le mea. Tala tangata. Ia le nā.
Ana se e fole le si tato whaloloa, loa spun ma le loa Templeton Place i Glendon, Manurewa, tua fine ia Nive Maria, ma Marita Sawanga. Whaifo ile tato whaloloa le Tasi Market, i onga tutonu nga le mu, o le taulanga whaatau i Mangele. Ia, olo ia ile sunga, ia whaola tale Peter Silva, ia ma le whaletua, ia whapea fo i le fionga. Ile ampasa o tamaiti sulu whai o Samoa, le sunga le whawhengainga. Reverend Larry Tupai ma le whaletua le fionga, le sunga ia Sau Halland, Tupai la vea. Ia, ma le tātou whale o lo mo le mori lo le marketi o le Grand Market, Numeratasi, Triangle Road, i nai Masi i Aukilani i Sifo. Whafta iatu Samoa i lau whaafonga ma lau tapo inga fo ile. Nei aso la fo se upu o la bale, ia, wale tautambali i lau whaafonga mai. Malu ave i whale, asuatu vai malu i poenga. Ioi, whaale lea kui whafo ingale ma se matangi e momoli e tuai ini nuu, ia, mani motu e le intangata o nona whai. Maru ia tele tali ngā su o le nei e fiafi mai la tō lo lungo le ala tele ua ngā ngaifo o tau whaiva, ia mai se fo i la tō o le ua ngā e i le fiafi. O le ao e whaile sifi po, tau tai le tua i lunga o le la tō i le ala, ia, tau nuu mali manuia, tau mawhatanga, ia, whapena fo i whainga lotu, ia male, mare umao le mea ai, mo i whaure ngā ere alu le vai, ia. Ia, suanga le vatele tātou te talie ai fōi. Tuli mata i le aso tai au, tātou wheloa i le tāo le whā, i le nganga i fō whaiva o Samoa, i le whaatawhiti o ngā ruenga i le aso tai au. O le sunga ia sau, seu, siu whanua, o le ave pasi, o le pasi moe e tau nuu e whaatari ei i le va amoe. O le a tautua ina lo tau pa ia ma lo tau mamalu i le nei po. Tua o tau, i le pese Samoa matalas, a le afionga i a le sā. Lio tuanai, i a whapea fo i le afionga i a le sā. Lani alo, i a manuia tele le nei a fiafi. Le atau a savea se yuli, le ulua i a li i, pese tata ma le langi. Alofa tele mo oi i le nei a fiafi. Soifua.